Gloria a Dios. Aleluya, mi hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi hermana, ave não se dentro aqui, pero internet tem algo está sucedendo, pero não está cá, não está vai de vitória, não está querer de Deus, não está querer de tudo o qual que Deus tem quase ave. Em nome de Cristo Jesus, nada não pode trober. Data nos chamamos danke, oh Deus, para de mente que data nos está trece internet, oh Deus, data de momento que Senhor Deus, conosco de vitória. Cada coisa que vem de momento que, oh Deus, de mente que buscamos destruir a comunicação, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Nada não nos trouxe, Senhor, oh Deus. Não saco nosso de vitória. Não saco, oh Deus, que a vontade em nome de Cristo Jesus. Mente que, Senhor, oh Deus. La catabo glória, Senhor, oh Deus. La catabo outro coste abo. Data danke, oh Deus, para de mente que nos cobre inteira casa aqui. Cobre, oh Deus, inteira sending aqui. Pau de precioso sangue, Senhor, oh Deus. Danke tato Dios, conosco victorioso. Danke tato Dios, por voluntad lo continua de dia ya, aleluya. Oh, tato nos força. Laga po sabiduria ko po conhecimento ng tuwa mente que. Danke Senhor, aleluya. Gloria na bom nome, Senhor, oh Dios. Siga po ministrar, Senhor. Sige po mostrar nosso Deus e caminho conosco em Cucuacana, e caminho conosco, e carreta conosco curi. Tato Deus e pide e dia completo, Senhor, a luna completo. Nós está comissete em vitória, passamos por bem kiko turcos po binho, Deus, pero nós está parado, Senhor, Deus. Nós está parado em vitória, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Danke, Senhor. Danke, Senhor, oh Deus, por vontade de mente aqui. Danke, oh Deus, bota-nos forte, bota-nos baluerta, Senhor, oh Deus, e nós quer de boca, nós de vitória também, aleluia. Data-nos também com nosso irmão Mirna Brown de mente aqui, Senhor, oh Deus. Danke, Tato, oh Deus, para Mirna Brown de mente aqui, Senhor, oh Deus, Tata, com Mirna Brown na bininto conosco, Senhor, oh Deus. Tata, para ensalçar o nome. Mirna Brown na bingo Dios panabuturo nori gloria. Mirna Brown na bini Señor oh Dios tata en el nombre de Cristo Jesús para voluntad continuar en su vida Señor oh Dios. En el nombre de Yeshua Mashiach oh Dios de mente quitado oh Dios nos te llamamos danke oh Dios. Danke que Mirna Brown junto con nos tata también para voluntad continuar en su vida. Para lo cual ang diabo sata po sa tabot na prioridad en vida de Mirna Brown. Tabot at Dios tata kabindilante oh Dios ko Mirna Brown sai kare de katakuri te pon kare do Dios bayego Dios caminda po kepeta en el nombre de Cristo Jesús Señor oh Dios tata nos tur conjuntamente de momento que oh Dios te grita nabo Señor oh Dios danke tata oh Dios beber de Mirna Brown de mente aquí danke oh Dios que taba voluntad oh Dios completo en su vida en el nombre de Cristo Jesús Señor oh Dios de gloria bendición a Mirna Brown de mente que tata voluntad que ser cumplida en su vida o algo nuevo Dios tata tanto oh Dios con Mirna Brown tonto con no delante de trono completo del trono de gracia Señor oh Dios tata para recibir su sanación completo tanto oh Dios perfecto Mirna Brown oh Dios te turma in tonto con no Señor oh Dios pasó me sao Dios taba de doctor es sao Dios que taba voluntad Señor oh Dios es sao Dios ora vai delante su vida ora ser guiado tu Espíritu Santo ta algo nuevo ta sociedad en el nombre de Cristo Jesús mente quitado se ma danke oh Dios para victoria danke oh Dios tata oh Dios para tu palabra que ser papia oh Dios tata tu palabra ser mencionada en el nombre de Cristo Jesús tanto que vai de caminho na vida pasamos de caminho para não funcionar de nossa direção en el nombre de Cristo Jesús bendicionado oh Dios de gloria a palavra de boca funciona a palavra de boca vira vivo algo novo que sucede en el nombre de Cristo Jesús nos te llamamos danke Señor
Danke, Tato, oh Dios, Tabote, Dios Todopoderoso. Danke, oh Dios, Tabote, Dios Alfa Omega. Danke, oh Dios, por voluntad completa, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios. Tabo poder, nada, un postrobed, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Danke por Mirna Brown, su casa. Danke por su Yunan. Danke por su nieto, danke, oh Dios, Tata, pe un shon diabo de un su casa, que tenemos su vida. Que tabo voluntad, lo continuar, con la sanación completa, y lo recibir en el nombre de Cristo Jesús. Bota bendicionadamente que Mirna Brown, aleluya. Tata, nos tabin con nuestro mantambe, oh Dios, Tata, Reina Petroce de mente que bendicionata Reina Petroce de mente que Tata, oh Dios, tu honor y gloria. Que tabo voluntad, continuado, Dios, con Reina Petroce, tan besado, Dios, el día llave, un día tremendo, el día llave, oh Dios, tabo voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, Tata, thank you, oh Dios, para mi Reina Petroce de mente que Tata, que tabo te prioridad subida, que tabo te fuente de libertad, Reina Petroce, sao, Dios, Tata, que tormento recomisa, Señor, oh Dios, Tata, que tu costa novo, te mi amado, danke para tu costo, Dios, que tengo soso de subida, vida su yone, vida su nieto, en su casa completo, su ser querido completo, familia Petroce, con familia da Freitas, tu completo, bendicionar, Reina Petroce, tanto conosci delante del trono, la conosco, Tata, danke, oh Dios, danke, Tata, para mi Reina Petroce, danke, Tata, oh Dios, para voluntad de su vida, ave, danke per guia di Espíritu Santo de su vida, danke, oh Dios, tu día de nuevo, misericordia, compasión, como gracias, Dios, oh Señor Dios, aleluya, ministra y sigue ministrando en mi reina, Señor, oh Dios, seguimos tu reino, oh Dios, ese camino que te cuida, un camino tremendo, un camino bendicional, camino por palabra, te cuida, camino manden un pollega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar, Reina, de mente quitado, oh Dios, como voluntad a continuar, algo nuevo te sosteniendo en su vida, danke, oh Dios, Tata, pe angelando en su casa, Tata, vos Espíritu Santo diariamente, e comunicación íntimo que tengo con tu día, Tata, danke, oh Dios, también toma parte de cuerpo, oh Dios, de un acuerdo, tormenta con nosotros, oh Dios, de gloria, bendicionar, bota Reina Petroce, en mente que Tata, que voluntad de Dios, abrirá fuerte de movida, aleluya. Danke, Tato, Dios, pero man, que soy yo, su nieto, éxito y prosperidad, tu día, oh Dios, tu camino con la llega, tu camino na llega, un bendición, bendición, camina na llega, descubriendo, nanco bien papi, con lo tarise, mi costa tremendo, pa sombra, reina, tu turma, inta delante de trono, tu conoce, Señor, oh Dios, danke, Tato, Dios. Danke, oh Dios, di gloria mente que también por nuestro mano, oh Dios, Tata. Oh, aleluya, Kenneth Mackay también. Kenneth Mackay de mente quitado, oh Dios, di gloria. Danke, oh Dios, para mi Kenneth. Danke, Tata, oh Dios, que Kenneth también comprende mente quitado, oh Dios, Tata, que tu mente, un mente fuerte, un mente, oh Dios, copia obstáculo, copia prueba, pero no está 30 de ajustes que den victoria. No está 30 de ajustes que con mi corriente de buen carrera, carrera, oh Dios, tremendo, carrera de victoria, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, es victoria con nuestra dengeta tremendo, pero tanto, oh Dios, para que no tú conozcas cada obstáculo, cada costa en cuenta de buco camino, oh Dios, tata, canta para firme, canta para como, oh Dios, tu sacerdote, tu hermanito, oh Dios, pasó me saco tabo de prioridad, saco tabo de fuente de verdad, bendición a Kenneth Macaita de mente quitata, junto con nosotros delante de vos, Señor, oh Dios, tata, tu honor y gloria, tata, nos turta gritando, nabo, tata, tanki, bebida de Kenneth, tanki, bebida familia Macay, familia Perso, oh Dios, tanki, por misericordia completo, de su vida, tanki, por voluntad de mente que de su vida, bendición a Kenneth Macaita de mente quitata, todo lo cual que está sucediendo, tativo, bendición a Kenneth Macaita, oh Dios, tate, porta, na turco bahabri, y tú eres un anco basero, oh Dios, pasó una tormenta, está delante del trono, pasó esta vida, prioridad subida, tabo te fuente de verdad, tata de mente, que de momento que, oh Dios, nos turun te cocana delante del trono, para ministrar, sabiduría, conocimiento, que conoce diariamente, inda, costan que tengo vida, no pueden subir, pero tanque, oh Dios, esta meta forma parte de cuerpo, tanque, oh Dios, de momento que también está ministrando de su vida, porque que conocemos que Dios Todopoderoso, que Dios de Abraham, y porque que conoce también, oh Dios, que importante está con esa turma, oh Dios, de presencia, gloria a Dios, tata, bendición a Canada de mente que también, por ese bien poder diabo, cada día lunes de Jesús que conosco,
tambe de camino de victoria, el camino que tiene obstáculo, turbulencia, pero no está corriendo de buena carrera. Pastor Jesús está lanta, vivo junto con nosotros. La palabra de Dios está tremenda, palabra de vivo junto con nosotros. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, que o familia pers ng tour, kumakay ng tour, tapos te porta ka na kami ng evangelio, ta drentador de abo, ministrada en vida, o tata, continuando, oh Dios, den turco, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Sige mo ministrar dem tormenta de americana, sige mo papia de americano, Dios, sige mo mostrar de camino que tengo un camino, Dios, un camino que tiene un obstáculo y en prueba, pero esta cana de victoria, pasó, nos turta de un acuerdo, nos turó Dios, tata junto de un culpa, nos turó Dios en unidad tremenda de presencia de Dios, camino de Espíritu Santo, también candela mi tras que de embocas, junta cubotavo, que de palabra de Dios te continúa, te taboquilla, te tabo luz, te tabo pita, te turcote en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, e mainta kita glorioso, che hanno avuto un dia bendicionato, non sta vincurrendo lo senza, alleluia, bendicionata rendo lo senza, tambe turmente la comprende, e presenza di Dio sta promeco turcos, e la comprende, tate palabra di un guia pe, e la comprende, oh Dios, cutabo ta priorità de su vida, e la comprende, cutabo te fuente di verdad, oh Dios, cute te porta, che evangelio ta dentro tortice, ministrade famiglia senso completo, Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Alemania, Korsau, Charo completo, família estanista da bendicionar, família madura da bendicionar, família Prudência da bendicionar, família da Freitas da bendicionar. Glória a Deus, renda los senza, botar bendicionadamente aqui, junto conosco, donando Dios tu honor y gloria romana, la que nos tu cristiana Dios, tata, thank you, Dios, babidi rendalos. Danke pa sa yunang, danke pa sa nieto, danke pa sa kat, danke pa sa trabaho, danke pa voluntad de Dios completo de la luna de ojos aquí. Danke, oh Dios, tata, oh Dios, tu luna, que saco tu luna de yen de prueba, yen de obstáculo, pero saco, meste tinang pata de victoria. Gloria a Dios, tata, de mente, que rendalo senche poder divo, e gloria divo, turcoso, Dios, tata, oh Dios, thank you, oh Dios, pa sabiduría, conocimiento, oh Dios, preparando junto con nosotros, tengo presencia, recibiendo turcos for divo trono, el trono de Yeshua, Mashiach, tanto oh Dios, por un guía para su camino, tanto oh Dios, era el íntimo de tu mente, en que perde, o tate, que dos manos para sombra, es saco de un bendición, es sa de tu tío, Dios, de un acuerdo, de un poder, es sa, oh Dios, te guía para su camino, es sa, oh Dios, de tu bendición para su casa, para su yuna, para turco, terrón, de gloria a Dios, tate, alianza que tengo en tu cubo, alianza que tengo en tu cubo, que la traque, cutate que esta fiel libertad de embobista, tanque para espíritu y verdad, cuta viva denje, tanque para transformación de su vida, tanque, oh Dios, para su salvación, tanque para turcos, aleluya, Jesús, que un día un luna, tremendo que te den victoria, en tu conozco completo, oh Dios, bendicionado, rendalo sencho de mente, que palabra Dios, cuta ministrando, llegando un camino, mandando un po' llegando, le llega, te dembo tutti nang le llega, del nombre de Cristo Jesús. Bota bendicionar rendalo, aleluya. Gloria a Dios, boyun ng kubonieto ng familia ng tur. Ta bendicionar pa sa botong porta kami ng evangelio tingo 30. Turo dia tingo tobla, tu lenga tingo confessar poder de Dios que também ministra e manifestar en vida, aleluya. Dado santo, danke Señor, oh Dios. Danke Señor, oh Dios, bo palabra. Danke, oh Dios, bo poder. Danke, oh Dios, tabo gloria. Danke, oh Dios, tu costa dibo en el nombre de Yeshua, Mashiach, Señor Dios. E palabra dibo kabira pebo de mi dirandolo, oh Dios, a cambio turcos tata nos está bendicionamente aquí con nuestro man Desiree, oh Dios, bendicionada Desiree Catalina de mente que tate palabra de vocabira viva algún nuevo caso de tata tanto, oh Dios, babide Desiree Catalina de mente que tate kutaba de guía, kutaba de Dios, oh Dios, Dios que cambia turcos, kutaba de Dios, oh Dios, poderoso en su vida, kutaba de Dios calante, guía de mente que tate bebino en tu conos, tata de un acuerdo, bendicionada Desiree Catalina, oh Dios, en Amsterdam, de Drechten ng Espiritu de Diyos, alam tero Diyos, peton to kunos,
Tata, para receber tudo lo qual que Deus tem perante Luna Hostas que bendicionar perante Luna Hostas que completamente guiado por o Espírito Santo. Tata, thank you, Deus, por dizer cateriamente que Tata, com nós, Tata, para engrandecer o nome, na honra e glória, para poder te dizer, é poder, ó Deus, Tata, dava forma de dizer, ó Deus, que sabedoria e conhecimento, Deus, quer ser guiado, que saco de ser guiado do Espírito Santo, de mente, que está junto com nós, Tata, para na honra e glória, para tu escutar antes de nome de Yeshua, ó Deus, lá que nós tu romana menciona em nome de Desiree Catalina, de nossa oração de acordo, para também receber poder de Deus, para também receber poder de acordo, para também saúde, Deus, de acordo, para sentir glória, e sentir Espírito Santo dentro de sua casa, em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória. Bendicionar Desiree Catalina, da mente que tata, com o poder, com a glória, com o constativo, em nome de Cristo Jesus, tata. Thank you, Deus. Thank you, Deus, para Desiree Catalina, Deus, por receber sabedoria e conhecimento diante do trono de mente aqui. Thank you, Deus, que estava ministrando de subir a vossa mirável porta, Senhor, Deus, para poder chegar caminho, porque para posicionar o mês de subir, thank you, Deus, que estava glória. Thank you, Deus, que estava por honor. Thank you, Deus, era somente o mês, você me saco de palavra, é palavra de botar quebra tu jogo, é sal, Deus, é pertata, sendo livre. Bendicionar, ó Deus, tu é fruto, não diga lá, 5:22, comienza a tesorear del subido Dios, que ela comienza a crecer en el Espíritu Dios, para que ligar nunca camina a boca peta. Glória a Deus que bendiciona a botar Desiree Catalina de mente aqui. A palavra de Deus está poderoso. A palavra de Deus está quebra todo jugo. A palavra de Deus está nos caminhos, nos luz. Tan quitado, oh Dios, Tata, oh Dios, sangue de Mesías, que ser derramado de Calvario, que vindemos dirección, oh Dios, que va a conocer esa nación, como mira yo, Rafa, está ministrada en vida, recibi, así vos es disponible, Dios puede llegar camino, manden no puede llegar, te patenga ya, para sombra, te costa, que tengo que ser de deal con él, como te permitiendo llegar, pero papi, nada, Dios, te me en este momento aquí, para ser luta, para Dios, por ministrar, camina, tengo que llegar, tan quitado, Dios, que Desiree su caso completo, da cobrir que sangue de Cristo Jesus, aleluya. Oh Dios, te glorias de mi mente, que mirarle de castra, aleluya. Te dan que, oh Dios, para mirarle de castra de mi mente, que tanto que mirarle de castra, la comprender, y esa, oh Dios, que estaba de prioridad de tu mente, tu día, que estaba de Dios, copisa la cata luz, que estaba de Dios, tata. Calante sani salvo de nero sei pia de mente que o tata kuso yunan tambe kuso serkerinan turo Dios te cana de caminda to bendicionando undo con llegando un bendición para con compañía en el nombre de Cristo Jesús de mente quitado Dios stata mirale de caster tambe de spike nessa caminho del Espíritu Santo llega de nam y toma posición oh Dios e atmósfera cambio completo de su casa tata thank you Dios ta voluntad de mente aquí thank you Dios que mirale de caster tambe comprende oh Dios que importante está para tu mente de presencia de Dios tata babu ministrar tortice oh Dios den tursu ser querinan turku tarontice den su casa tambe oh tata thank you Dios tata de mente que mirale caster tambe ta oh Dios tata minabo tu honor y gloria junto con su romano acuerdo ministerio mi ta bendicionata tata thank you Dios con nos turta grita tata thank you Dios babi di mirelli. Thank you, Dios, para mirar su yunan, su nieto, oh Dios. Thank you para su ser querido, thank you para su casa, thank you para su trabajo. Thank you, Dios, para voluntad en el día chave completo de su vida. Thank you, Dios, el camino que te canta, un camino bendicional. Thank you, Dios, que tu cosco soso de hábitat de abo. Bendicional, mirarle de casta, de mente, que te da palabra, que mira vivo algo nuevo, que sos de, que te voluntad, de nuende, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Thank you, Señor, oh Dios, date poder, diablo. Thank you, Dios, por un Dios grande y todopoderoso. Thank you, Dios, es gloria de diablo. Bendicionate miralmente que un tu conostate, oh Dios de gloria. Soy yo, no su nieto, no turta bendicionar. Bendicionate mirale, oh Dios, tate aquí que hace, oh Dios, está bendicionar. Bendicionate a su casa, oh Dios, la palabra de Dios que había prioridad en su casa. Bendicionate orden bíblico que la buta en su casa. Thank you, oh Dios, tate tu palabra de papa, palabra encorajar un cutarón dice que encubin papi con oh Dios, lo sentirán bendicionar. Onde que llegó Dios, es un luz para su compañía, es un luz para la atmósfera, para sombra, es la persevera tu mente de mi presencia, es junto con su hermano, tú de un acuerdo y esa oración, esa de Dios, es comprender, es constante bíblico, esa oración de un poder para sombra.
lo cual cogiendo un porase, Dios está así, impossível, Dios está así posible, invisible, Dios está así invisible, bendiciona mirali de me inta kitata boyunan kubonieto na, turbo ser karina o Dios está bendiciona, tata dankyo Dios tate caminda kubatakana mirali, tom bendición bota pa so bote porta, ora turno lang, turno kita drumi, ora turno lubi, turno saki ko ta pasa, bosisa, kuburutia, kubumananta na laira o Dios, bordian dobla, padilante tata, petata, po ministra, tordi abo de nampida, paso mi costa espiritual ni aira, tapiseos Dios to sema Dios tanque pa cada un ka comprender kuta nante porta pa evangelio, e pão notícia pa pastor di nang, iya ka kami na hendo por a papia, hendo kami nang kira tende, kami nang don't understand, kami nang cabeza duro, pero palabra Dios te llega aquí, pero tu yugo, pasome fieldad, diabo mirele delante del trono de Dios, e nang Dios ta ministrador di abo, llega tena nang pasombra, abo ta demande Dios caba, abo ta dinge reino cabo, abo que oro como grita, Dios ta contesta, oro como bate, Dios ta abre, anto oro bo abre, Dios ta drenta, dorje nang, e ministrate turbo ser carina, sigibo perseverar, man. Sigibo perseverar, oh Deus, passou você querendo bocas completo, a cobrir, oh Deus, cobrir que sangue de Messias. Glória a Deus, Mirelli, botar bendicionar. E família Casteron, dibo completo da bendicionar. Morrer da bendicionar, Dash da bendicionar, tudo da bendicionar. Pa sombra, bota parar para Deus. Bota parar diante do trono. Bota de acordo. Apesar de tudo próspero, a vocês, dor diabo. Espírito de Deus está ministrador diabo, llega te den cas, nanting kusin tun toque especial de luna Christus que pasamos bota perseverar, nanting kusin tun toque especial de luna que pasamos pa queda perseverar, pa passa pastor dos toros, turcos que ser ministrava, compreender coisa de Deus mesmo, aleluia, bendicionado, tá, mira ele caster, e dia já Deus do que ministrar, Deus plagava a hope mais coste, mais te acerca, tem duro romano. Tenedor po sa ministeryo, mi te bendisyonato po yan nung karena de victoria. Hallelujah. Gloria na Dios. Oh, tata si Señor, oh Dios, tremendo Dios ta. Tata, thank you, Dios, kutaba ta ministra. Thank you, Dios, pa de me internet, oh Dios, na buenos ta grita. Thank you, Dios, pa profeta Zoraida. Thank you, tato, Dios, profeta Zoraida, me inta kitato, oh Dios, pa sustain. Thank you, Dios, pa palabra. Thank you, Dios, tata, pa cada cosa que te escribe, cada cosa que te pape, cada oración de Dios, llega a lo toche delante del trono. Thank you, Dios, que tu profeta, oh Dios, disponible, oh Dios, pa ministrar todo el pueblo, ministrar todo el su pastor de casa. Bendición. Oh Dios, ten unidad, nos turta unto. Profeta Zoraida, que atende de Dios, ministrando a su pueblo. Gloria a Dios, date fiel, date limpieza, puro, oh Dios, aleluya. Tanque para nos yuna, nos nietos, nos casas, nos ministerios. Ten un acuerdo, turtilla, Señor, oh Dios, fuerza renovada, tu costivo, mainta. Bendicionado, ta Zoraida, oh Dios, tenga día ya, oh Dios. Quien cubo papi con él, ta bendición, recibe bendición. Quien cubo papi con él, recibe palabra, encorajamiento. Quien cubo papi con él, comprendeu que Deus está para via diabo. Thank you, tata, pe autoridade que doner. Thank you, Deus, que tava glória da glória de niente. Thank you, Deus, ela compreendeu, Deus, que te pal é sumiso na voz, Deus, botar caminho de trabalho forte, dor de je. Nada daquela na je, passou, te põe notícia de um passador de je. Tudo lo qual lá, thank you, Deus, que te compreendeu, Deus, tata, thank you, faço sustém. Oh Dios, bendiciona, profeta Zoraida, oh Dios, turtia costan de nuevo, turtia, oh Dios, misericordia, compasión, gracia de nuevo me inta. Na sua vida, bendicionada, oh Deus, tate a autoridade que tem cada um lenga, cada palavra, cada cospa papel em direção de cada irmão. De cada nosso ministério, tanque para profeta, Deus, com espiritual da oferta, Deus, cada que lanta, cada que papia, cada que vai de oração, tata, batendo seus temas, batendo seus clamor, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, profeta Zoraida, bendicionar, oh Deus, tata, bendicionar, unidade conosco, bendicionar, nos turta, conosco um profeta, mané, que atende de Deus, e papi, de pastor, tá, assim que nos mestre, tá, e
de verdad me este ser papia, de verdad a ser papia, ante el pueblo comienza a comprender, el pueblo comienza a someter la misma sombra, ahora que en tiempo a su vega más, ahora que nos tem último tiempo, entonces Dios está cerca que viene, pero one day, así vos barreira en estreito, pues el reino de Dios está cerca, el romano que barreira mas está estreito, el barreira ahora está estreita, ahora que es verdad va a aceptar, para sombra verdad un ser papia nunca, o es verdad ser papia aceptar para botar libre, aceptar para que os cambie de mi de boyunan, aceptar para que os cambie de mi de bonito, aceptar para vos casta tremendo, vos casta organizar, vos casting ordo, esto comienza a hacer vos culpa, con el templo de Jesús, ahora llega, Jesús te saca tu cosa, permite 30, para sobre, está batiendo en la puerta, tinca la que 30, tinca la que 30, pero está batiendo en la puerta, Revelación capítulo 3, versículo 20, está batiendo en la puerta, la que 30, te quibra tu cosa, la que 30, me pasa tu cosa, la que 30 per limpia casa, la que 30 para botar glorioso, de un video viste boyunan, de un viste bonito, aleluya, poder está tremendo, de un candela sendero humana, vos ali para pero ajuste essa começar, ajuste, lul, mira colher tu cosa vai, passou nos tacando de vitória, mira como ele anya passa, tá que dia nós começar a trabalhar na hora, outros de ajuste, passou a glória de Deus, Deus está bem nos delante, todo Deus bem nos delante, nos tacando de vitória, que como bini, que como papa, que como bisa, que como mostra, pero nós está de focus de glória, nós está de focus de propósito, mas vamos ter não Deus que chega conosco, então nós está arma de Deus, nós está poder de Deus, nós está livre para papel de nosso su pueblo, essa é a forma, em nome de Yeshua Mashiach, Deus de glória, bendicionar nos turta, ó Deus romana, siga perseverar, siga estar junto, siga estar de poder de Deus ministrar, nada de Deus mesmo, mas Deus está tremendo, glória, aleluia, sim, meu Deus, aleluia, tremendo botata. Tata, é dia de abo ave. Toma posição, caminho, nós não podia, caminho não podia, pero Deus ave, tá bota llega. Aleluia, livre nós está. Em verdade, nós está livre. Passou nada contra de Deus, não pode me inta significa tur carne. Está ser clavado na cruz. Tua carne está ser clavada na cruz. Somos nós de presença de Deus. Nós de presença de Deus, ou de presença de Deus, pouquinho carne. De presença de Deus, espírito. O titiota, rabasanto, robosete, enchi. O tá bendicionado em croningani. A sombra, o também tá tudo a começar bem. A começar a sentir a presença de Deus. A começar a sentir candela que tem bocado. Enchi tenedor na Deus. A sombra, nós está forte. Nós tem hope. Nós está ai, nós está esse manque. Nós está tentando Augustus e Augustus assim ai turmainta a gente tem obstáculo pero tem vitória mister tem obstáculo para babose palavra vitória também dori obstáculo revelação também dori situação com tem obstáculo não tem revelação não tem vitória a ver não está contente pastor aceita Pablo aceita Jesus cacana de vitória para sombra inimigo não te gusta pero não está puro não limpo anto bombo ganne verdade e verdade a ser ministrado tata tanto Deus para de enchi de me intaki de 1 de agosto 2025 já perna peticionava tá passou a compreender de palavra da se livre para compreender que a palavra da Jesus mesmo estava no princípio que Deus é mestre Deus nada não existe que devia dizer ter mestre de nós para nós ganhar a vitória mas está bem one day a mim tá batendo sabe com água é dia espírito tabat sabasan ko Espírito Santo tem como biba anto que candela o um bastante thank you Deus para me instrumento aqui tata o Deus tem acordo com nós discipilo qual que Deus tem para falar com nós toriamos Deus thank you para me enchi Thank you, Baby, de ancho, Dios de mente, que Dios de voluntad, diablo en su vida. Thank you, Dios, pedía llave de un día bendicionar. Thank you, Dios, para su vida, vida cerca de su casa, oh Dios, tanto dos son de alianza, oh Dios, entre los dos. Bendicionar, enchita de mente, quitado, oh Dios, por voluntad, continuando, oh tata, delante de trono de Galatas 5:22, tata, hope paciencia, hope amor incondicional, Señor, oh Dios, dominio propio, oh Dios, mansedumbre, turcosti, pues, o trono, Yeshua, Amashi, Jesús,
Jesús, Jesucristo completo. Date, oh Dios, ministra sabiduría, oh Dios, para ser revelado, oh Dios, profundidad de tu palabra de su vida. Date el misterio del evangelio de su vida. Date gracia y el gozo y guía espiritual completo para su día completo, oh Dios, en comunión con Abo, para su hombre de Dios está nada carnal, oh Dios, la gueta espíritu completo, donde que llega a tu mira por gloria, donde que llegó Dios, también el Espíritu Santo ministrado, oh tanto, oh Dios, para sabiduría, oh Dios, de momento que enche, vos saca, papá, pena Dios, el cielo está brillando, está subiendo, entonces no está de un acuerdo, el candela que está en bocas, la que Dios ministra, camina, por la que yo ministra, la que Dios ministra, camina, e batalha também, para apenas Deus, né, camina você de obstáculo, por pinche, para apenas Deus e declarar sangue, precioso sangue que nos grita e ama de você, antes de mim, que botar bendicionar e do bocas completo, e você querido Deus está bendicionar, abo você querido Deus está bendicionar, bocas está cobrir que sangue, então botar canando, tem sombra, proteger, body e ala de todo poderoso. 1000 po gaya na bubanda lens, 10,000 na bubanda de experiência, cerca bo nyum po yega pa sa mabanha autoridade Cristo Jesus. Ao bocan de ribo ko lebra ka scarpion, teneduro e mantenemos mes de presença de Deus, de nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionada Rutmila Medani, oh Deus la cruz de meinta aqui. Thank you, oh Dios, para Rutmila Medani la cruz de mente que den helder, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo, cosa mente que tu mente bendicionar. Un mente como poder, oh Dios, tu honor y gloria, oh Dios, tan abo, so Rutmila Medani, sao, oh Dios, que tu de prioridad, que tu de fuente de verdad, que tu de tu costa, que Dios te abra, mi saque ya capítulo costa, que tu de llave, taba formando. Thank you, oh Dios, me pida, oh Dios, ti Rutmila, oh Dios, que comprende, que te porta, oh Dios, para ministrar de vida todo su ser crente, perfeitamente conosco. Essa é o poder de um acordo. Glória a Deus, tate mente que os mil medalhas conosco, tate lá nos grita. Tanque tata, oh Deus, para vir os mil medalhas, um acordo. Tanque para su casa Mustafa, tanque para su Yonan, su nieto, oh Dios, tanque para tu familia la cruz, tu rumano, oh Dios, con comprender ainda, tu rutia tengo dobla, tu lengua tengo confesar, para não compreender que tu mira si sa, oh Dios, perseverancia, botaríssimo, para conocer Dios, perseverancia, oh Dios, promessa não tá leu, não tá tanque, oh Dios, tu mira me dani, tenha mente que é de ajustes aqui, compreendendo tu cos, que é lune que tu lune que nos hace ano, houve obstáculo, houve turbulência, houve prova, pero te sei de caminho de Cristo, te casei de caminho com nossa cana, de vitória, para botar também para mencionar vitória, para botar também para mencionar revelação, mas tem situação para ser revelada, para Deus revelar sua mês de vida. Quando não tem situação, Deus não pode revelar sua mês de vida. Revelação também dor de situação. Ante vitória também dor de obstáculo, mas tem para sombra, e está batizado com o Espírito Santo, e também viva de boa, para bocar de candela, para grita e está contestar, ora vou bater, está abre, para botar viva de reino, para ser chamado como eu de Deus, ante esta junto com botar, tem que me quitar, nos declarar, oh Deus, vitória, de Midrut Mela, su caso, vida se eu não cerca de nantu, em nome de Yeshua, mas oh Deus, siga ministrado em sua vida, sabedoria e conhecimento, caminho da caída corta, oh Deus, turco, Senhor, oh Deus, trata de compreender a ressurreição completa, oh Deus, para sombra, é carne e tortilha, me está clavando a cruz, me inta, pedia um dia completo, guiado do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, Rotmila, eu vou ter um dia bendicionado, aí vou caçar dentro de um arrestos tremendo, um arrestos glorioso, um arrestos de batalha, um arrestos de turbulência, pero mencionar o nome de vitória, você com anticato, um dia vou mencionar o nome de vitória, você vou botar puro, da vitória mesmo. Glória a Deus, Rotmila, um dia bendicionado, aleluia. Glória a Deus, cumprimos de sangue, botar completo, aleluia. O poder de Deus está tremendo. Seguimos tendo a palavra. Seguimos tendo Deus ministrar. Seguimos tendo Deus sua grandeza. Para sombra mainta sine que dentro de arrestos só Deus de glória. Da nossa luna. Arrestos só Deus de glória. Da revelação aí que te leu. Revelação que baduna. Nossa perseverada em ti. Palavra profética papia. Nossa tende de diante. Nossa bota em prático.
A ver, nos llega un año, tata. 15 nos llega un año. Bendicionado está, Señor, oh Dios de gloria. Todo lo cual como comienza un cumpo queda na mitad. O sea, tamo palabra ta prioridad. Rumanang, queda en oración. Queda en oración para su internet ta farfelo. E internet ta comienza con những cosas, pero nos tem victoria. Nos para arriba, nos paga la campaña, nos para arriba. Paso me Dios está aquí. Dios está waco, nos está perseverar. Dios está waco, nos está parado, nos está parado junto. Nos está aceptar este tipo de cosas. Internet que en el nombre de Cristo Jesús. Cada língua, cada plano de inimigo, o que vem contra em nome de Cristo Jesus, para o qual Deus, para o plano de ende, pero o plano de Espírito de Deus, para a pessoa, Deus mesmo forma, plan formado, tem para botar um plano. Deus é formado, tem para botar um plano contra de nós. Pero começa, Deus está nosso Deus de Deus, nós está de vitória, aleluia. Glória a Deus. Aleluya. Tremendo no está, hermana. Nos turta glorioso, oh Dios, tata, danki, oh Dios. Danki, tata, oh Dios, per l'inci mercere de mente chi. Bendizionata l'inci mercere de mente chi tambe che comprende, oh Dios, di gloria. E poder diabo, e gracia diabo, tormenta, bo misericordia, novo. Tormenta, bo compassione, novo, tombo, tapete. Danki, oh Dios, per sabiduria. E sabiduria, conhecimento, como l'inci mercere, oh Dios, di tormenta. Oh tata, vinunto conosco, oh Dios, vinunto Romanang, o tata presentando su alianza que tiene abo junto con nosotros, eco antes de Dios, oh Dios, tata tanque, oh Dios, para linche mercera, junto con nosotros, delante de tu presencia, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, para tu gloria, para tu palabra, para tu corpo, para tu honor y gloria, tata tanque, oh Dios, para sabiduría y conocimiento como el linche mercera, junto con nosotros. Ahora nos llama Dios tanque para vida del linche mercera. Thank you, oh Dios, tata para linche mercera su vida su ser querida, oh Dios, su casa, Señor, oh Dios, tata, thank you, oh Dios, por su vida, su alianza con Antín, oh Dios, nabo, thank you, oh Dios, para linche mercera, oh Dios, junto con nos de mente, que tata, bendicionar, tata, de palabra de boca vida, pipo de su vida, tata, thank you, oh Dios, junto con nos, delante do trono, tata, para ministrar en su vida, oh Dios, lo cual en que comprende que sainda, petambe, oh Dios, está junto por delante, junto con nos tormenta, tata para receber cosas ng novo, tentando de ajustes aqui, oh Dios, bendicionar, tentando de ajustes aqui, oh Dios, abo como su guía, abo teniendo timón, de nombre de Cristo Jesús, tata, rincime ser junto con nos de mente, que tata recibiendo cosas tan novo, recibiendo poder y autoridad, Señor, oh Dios, tata, pesado, oh Dios, con esta parada, oh Dios, tengo presencia, pesado, oh Dios, con su guía, también, Señor, con su día también lo está, pasó mesado, oh Dios, el comisamiento, como su día lo está bendicionado, pasó le ser guiador de Espíritu Santo, Dios, que estamos mes, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tanque, oh Dios, pero manque, oh Dios, linche merced de mente, quitado, un tuco no está en su casa, camino está aquí, Espíritu Santo, a tome atmósfera over cabo, oh Dios, tata, tu ne, oh Dios, tu ne sabiduría, oh Dios, que sabe, que te incupapia na boca, en el momento que, oh Dios, para vos ministrar, tem profundidade de subida, para vos ministrar, oh Dios, camino, manden do poder, oh Dios, para vos poder, tem na hora, oh Dios, petar livre, tada petar livre, oh Deus, petar completamente conosco, Deus, sem tortura, em nome de Cristo Jesus, linche mais seriamente que Deus está ministrando e permite Deus em comunhão íntima com permite Deus chega caminho mandando poega, permite Deus papia de movida, papia com Deus está tendo que também abo papia quero que tá louco tá quer botar pero você sabe que tata de botar papia, passou liberação também de salvação também de tata kubuting ko tamiyo ko turtata ministra pena jemin linchi pe ministrar dembo caminda ministrar dembo pida mostrava direção acabo conhecer potencial de che ko tabiba dembo pabo pel luz resplandecer pabo pog mira caminda bota kanyega le propósito que tempa abo ko você querer pabo santa uno de espírito pabo santa relação íntimo com ele pabo santa pedi oração dembo san caso Deus de glória bendicionado tal linche mercedemente equivocas o pida o pasan pida se cubrir completo con sangre de Mesías, aleluya, un día tremendo, un día glorioso, un día de presencia de Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios.
Thank you, Dios, por nuestro man Senaida de mente aqui. Tata, nós também com Senaida delante de de mente aqui, ó Dios, Senaida, ó Dios, aquele de mente aqui. Bendicio na Senaida, tá, ó Dios, a palavra de boca vira vivo. Algo novo que sucede. Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, ó Dios, de glória, Senaida de mente aqui, Tata. Junto com nós, Senhor, ó Dios, a palavra de boca ser ministrada. A palavra de boca vira vivo. Algo novo que sucede. Em nome de Cristo Jesus, Tata, lá acabou poder, lá acabou glória, lá acabou constantivo, ó Dios, ya kami naman din nung puya ka din nombre de Cristo Jesus, tata, ministrada en pidi Senaida, tata, nombre de Cristo, la que nos estudiamos Dios, tan kitata pa pidi Senaida, thank you, Diyos, pa Senaida sa iyo ng suseri kanina. Thank you, Diyos, e voluntad diabo di pidi Senaida. Thank you, Diyos, kung Senaida comprendió, Diyos, kung taba de Diyos, di tormento, Diyos, din kuministrada din su, o tata, din pidi Senaida, Diyos, pa Senaida comprendió, kung taba de Diyos, alfa omega, e camin de careta que te curita, bendición, oh Dios, tata, su yunta, bendición, su trabajo, bendición, su casta, bendición, todo lo cual, ng diabo, ten su vida, bendición, Senaida, oh Dios, ten el día llave, ten su trabajo, que en cupapio, cuneta, algo nuevo, donde que llegó Dios, algo nuevo, ten su casta, Espíritu Santo, ta ministra, oh Dios, ten tu rendo, ten su casa, en nombre de Cristo Jesús, Senaida, recibe lo cual, Dios, ten pabave, a ver, Dios, ten voluntad, mediante a Jesús, bendición, mediante a Jesús para conosco, mediante a Jesús, maneira sempre, a nós assim, ano junto, Senaida, de dia, chave, botar bendición, glória a Deus, aleluia. Thank you, Tato, Deus, para me Senaida, dia, chave. E dia Jesus que tem vitória, parando firme, aleluia, botar bendición, Senaida. Glória a Deus, aleluia. Tata, thank you, Deus, Senaida, ta bendición. So yun te bendicionar, su rumano te bendicionar, su casa te bendicionar, su trabajo te bendicionar, por voluntad completo de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yes. Oh Dios, sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Tata, te costa di po. Thank you, Tata, lo cual como comisa, nunca porque na mitad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendicionanos turta, hermano. Aleluya. Yes. Abatata. Ora basanto robo setería lava santo Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios está tremendo, hermano. La palabra de Dios tiene guía para nos, luna de Augustus. O luna tremendo. Nós está começando luna que direcção dia que para fim de ano trobe. Assim, Deus está. Ora, bota a presença de Deus todo dia. Ora, bota a caminho de Deus. É que dia na turta passa assim ali. Bendicionar. Como thank you, Tato, Dios, que estaba de aquí. Thank you, Dios, para el Espíritu Santo, que estaba donde tú conoces en el día. Thank you, Dios, tu cosca sos lego de diabo. Bendicionanos, turta, aleluya, de mente na siniquitata. Que estaba forma, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Oh, palabra de tremendo, Señor, aleluya. Oh, Dios, sí, aleluya. Alabanza al buen nombre, Señor, oh Dios, sí, Señor. Ore besetería, alaba santo, robosete, aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi hermano, tremendo Dios está. Oh, Tata Santo, danke, Tata. Tata maneira tormento, oh Dios, nos está junto, Señor, oh Dios, de un acuerdo, de un espíritu de verdad, Señor, oh Dios, junto con Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Tata idoria ardu como nos te nos pida, Señor, oh Dios. Tata camino nos no conoce otro, nos conoce aboso. Tata nos no quesa nada otro más cuta de aboso. Tata pues tata bim cambia tu cosa, oh Dios, de gloria, danke Tata. Danke Tata por nuestro mamá Gali Miguel de mente que también, Señor, oh Dios. Bendicionata Magali Miguel, oh Dios, que recibió, oh Dios, o Espíritu Santo de mente que, o Espíritu Santo que guía, Señor, oh Dios, bebino tu cosa humano de mente que,
é promedia de Augustus. Tata, para começar é único e tremendo. Para começar é único e demo presença então bendicionar. Tata, thank you, Deus, como Magali Miguel também junto conosco, Senhor, oh Deus, tur dia te, Senhor, oh Deus, Tata, para voluntar, para continuar de dia completo, ave. Tata, para babai su dilante, oh Deus, tem seu trabalho, tem sua casa, tem sua vida, tem vida sua yuna, vida sua criatura, oh Deus, Tata, para Magali sa, ora bem dilante, junto conosco, te porta, Magali compreender, Senhor, de mente que junto conosco, Tata, que tá voluntar, tem em nome de Yeshua, Mashiach, Deus, de mente que Magali Miguel compreender, Senhor, oh Deus, que tá Deus Alfa e Omega, que tá Deus Todo-Poderoso, Tata, bendicionar, Magali Miguel, tá de mente que, cabinava todo honor e glória, junto com sua irmã, ministério, me tá bendicionar, de espírito que mané candela, me traz aqui dentro da casa, onde que tá, ora que tá santo, thank you, Deus, para Magali Miguel, lá nos tur grita na Deus, tem acordo, Tata, thank you, para pedir Magali Miguel. Thank you, Tato, Deus, para sua casa de Amsterdam, na Kraia, nessa caminho de bebê, tá proteger. Thank you, Tata, para sua yun, seu neto, seu casado, oh Deus, seu casado, seu ser querido. Thank you, Deus, para seu trabalho. Thank you, Deus, Tata, dia já é completo, a voluntade. Thank you, para tu cosco, soto, de mim, magali, oh Deus, tá voluntade, tá. Pendiciona, magali, Miguel, tá, oh Deus, é dia já, oh Deus, que o angel na no campo, na ronte, je. Para tu caminho de kaya, tá proteger, pauti, boala, lang. Tata, bendiciona, tá, oh Deus, que tá ser guiado, dia já, oh Deus, todo o Espírito Santo, bendicionar, Magali Miguel, dia já, oh Deus, dia tremendo, promedia de Augustus, oh Deus, Tata, tentando de luno, oh Deus, que yan de cos, pero Tata, essa, oh Deus, ora que tonto com ser humano de meinta, é o dia completo de vitória, essa, oh Deus, Tata, de trabalho de vitória, essa, su castro de vitória, essa, oh Deus, que sanação não toma lugar dentro aspecto de sua área de sua vida, Tata, thank you, Deus, que Magali compreender, oh Deus, que meinta, que tu meinta de abo, o meinta, oh Deus, Tata, cada paciente que handle com o Deus, é palavra que papi, oh Deus, que toca ng tuti, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, bendicionar Magali Miguel, ta, e meinta kita sa palavra de boca vira pibo, ka ministra, ka manifesta, oh Deus, Tata, kaya kung kami naman din nung puyag, cambia tu cos, hasi tu cos ko ta impossible, hasi tu cos ko ta invisible, oh Deus, di gloria, thank you, Tata, oh Deus, Magali Miguel, de mente que Tata recebi, oh Deus, por palavra, Tata, oh Deus, está bendicionar, de momento que Tata, atmosfera, caminho, Tata, o Espírito Santo, Magali Miguel, papel a Deus, tormenta, passou, nós está de acordo, Espírito Santo, oh Deus, está caminho de botar hoje, Deus que tem de você, Deus que chega caminho, nunca bolaga, não chega, que da papel, nós tormenta, sua compaixão, com sua misericórdia, com sua graça, da novo de vida, receber o qual que Deus tem para você, tem comunhão íntimo com Deus, para onde conosco tortilha para Deus quer dar, e quer dar um caminho de guia para a vida, e tá vivo, eu porta bendição, você crita de bendição, quem cobim papi, cubo, receber bendição, quem cobim papi, cubo, receber palavra de encorajamento, tanto Deus que sabedoria, que Deus te dá, de ardiamente tortilha e conhecimento, Magali, dia tremendo. Luna de Augustus completo bendicionar. Luna de Augustus permite Deus llegar caminho de Deus tem que llegar de vida. Luna de Augustus queda como é porta. A palavra de Deus para pastor de bo. Llegar caminho mande não por llegar. E para si que ministrar de vida. Tem em nome de Cristo Jesus ricamente botar bendicionar Magali. Tremendo, aleluya. Thank you, Tato, Dios, pero más timaki. Oh, gloria a Dios, Tata, nuestro man Ruth Mila Pers. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, thank you, Tata, para la vida de Ruth Mila Pers. Thank you, Babo Espíritu Santo, que Ruth Mila Pers de mente aqui. Junto con nós, junto com ser humano, de acordo, sa, Señor, oh Dios. Ruth Mila Pers, sai poder que tem, oh Dios, tormenta. E sai poder que tem de acordo. E sa, oh Dios, nós tur junto, e também junto con nós. Cos tampão, sota susten subida. E sa, também que importante, tá, para começar a mente. Começar a mente, chama Deus, thank you, para tudo costa de Deus. Subida de Deus,
Dios, e roseta de Dios, e camino de costa de Dios. Tata danke, oh Dios, para o mila pers de mente quitado, oh Dios, para presentar su mes delante do trono. Junto con nosotros un acuerdo, oh Dios, para llamar danke para tu costa, tata danke, oh Dios. Nos todos un acuerdo, tata gritan a Dios, tata danke. Danke para vidrut mila pers. Danke para família Pers, para família Mamacaio, Deus, tudo em Piscadeira, Wek, Buena Vista, Oakfleet, Totrecht, Amsterdam, Turcamindo, Kunantata, pendicionar ut mila Pers, de me inte quitate palavra de Bogotá ministrando, kaya un camino manden de un poyega, tata danke, oh Dios, tata para ut mila Pers, de me inte quitate, oh Dios, para sabedoria e conhecimento, danke, oh Dios, que estava de guia de sua caminda, danke, oh Dios, el luna de agosto, escrito luna tremendo, o luna bendicionar, o luna com a bota para estudante guia, su dia para dentro do caminho que chega, na lumina luz resplandecer. Thank you, Deus, essa nação completa que está tomando lugar. Thank you, Deus, tata kadumbia que isso sumang grita na bo Deus batender, kadumbia que parte babri pede em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, bendicionar o mila persta de mente que tá, oh Deus, com honor e glória. Também na bo Deus, com vontade de ser continuado em subir, para algo novo, oh Deus de glória, bendicionar o mila persta de mente que tá, é comunhão que tem íntimo com que ela começa com comunhão íntimo, junto com o ser humano, ministério muito bendicionado, que tem acuerdo diante do trono, tata, tu nem mais sabedoria, oh Deus. Laga su amor ta incondicional, oh Dios, patur kutorontiche. Tata laga, oh Dios, tate paciencia de vida más grande. Tata engrandece, oh Dios, su fe, Señor, oh Dios. Emanse tombre, Señor, oh Dios, tata también dominio propio, oh Dios. La que, oh Dios, su mente ta de foco si debo boturteia. La que comprende camino que te cane, que tu camino y en batalla, y en struggle, y en costero, está. Esa, oh Dios, así de botacamo como yo de Dios. Como yo de Dios, como un vida cristiana, botimbo costan, pero como este comprende com Jesus mesti pinco tu recarga na seca mi pessoa amida se você livre bom nada livre tur costa de Deus tur costa de Deus bisa tata toma tur cos entrega total grita na Deus de momento que mila perspa sobre cielo tabri grita na Deus tata entrega total tata misala kami comprende mais e mais que tur costa debo tur dolota debo redolon ng binggil te sangue de Cristo tur tur cos bin de momento conta de Deus sangue de Cristo Aleluya, bendicionado tarot mila perdemente aqui. É vontade de Deus que está continuar diariamente. É a palavra de Deus que ministrado, Deus, em nome de Cristo Jesus, está bendicionado. Oh, tatadang que o Deus, pelo comportamento, sabedoria, conhecimento, cultura de abo. Nada de gente, por surut mila comportamento, dapat a palavra, dapat a turcos. Em nome de Cristo Jesus, mila está bendicionado. Aleluya. Tiene duro na Deus, por Deus te amado. Dios tiene un plan tremendo con tu vida. Ten dedicado tu rumang. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Así nos está, hermana. Bendición. Nos catong de luna aqui. El luna de Agustus que nós está tentando aqui. Humana acorda. El luna de Agustus. Tem el grupo de oração. Que tem um grupo de oração. Hobby fuerte. Nós está hobby verdade. Nós está torteia. Anto cordapono. Nós tem batalha grande. Passamos nós está correndo bom carreira. É batalha mestete. É batalha mestete para nós está de vitória. É constantur meste bini. Costa meste caikip. Costa meste sos de passombra. Nós está de vitória. Osta kana man de Pablo com Jesus ta kakana. Ko hope non da costa na. Hope ta mal contento pero não sa. E não mestete. Não mestete. E prueba mestete. E obstáculo mestete. Pa sombra. Pe vitória. Pa nos bisa. Nos ta tem vitória. Kaya ba tabisa din buko Santiago ng kapitulo 1, versículo 2. Bendicionata cada ko para firme. Bem momento nan di prueba. A pesar de estar victorioso de momento de prueba, Dios te corona de vida, Pablo, de vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo un día bendicionado, un día poderoso que el poder de Dios, un día camando de camina fuerte, camina fuerte, camina fuerte, corda bona, ahora que corda bona, camina fuerte. É caminho com o treino da waki botasi. É caminho com o treino da musta de ribo. É caminho com o treino da waki na dentro de mente de oração todo dia, pero waki não tá assim. É caminho com tu hobby vista ribo, pero bota glorioso, pessoa não me estetei.
Jesus mes, ora que libin pape de esnova, es fariseo nang, ku hende nang, oh Dios, es sinhador nang turdi, homem mes, tin demônio denje. Jesus mes na abisa sina dije, kita para pa nós. Aleluia. Pablo será bibumbir na cadena. Pero toch, en lo cual kutabiban de jenan por acera, en lo cual kutabiban de jen nung por nada, nung daño, pa sombre seite Dios kutatoño de tircos, contendia de nanso, contendia de mori. Gloria a Dios, aleluya. Bendición a nos torta. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús penabis asina. En meste tin demonio denje. Guarda bom com Jesus mesmo na papel malo de jeito. Não querer. A ciência não tá para nós. Ciência não tá para nós. Amém? Ora basanto robo sete. Aleluia. Por glória a Deus. Vitória nos denje, romano. Vitória nos denje. Vitória nos denje. Tuxe ora, rendo meste poquere, na meste mira. Na meste teipa não compreender, na meste passa nem cos para compreender. Aleluia, glória a Deus. Até o poder tá grande, o poder tá glorioso. O poder tá rópico, Senhor, oh Deus, tunificação grande para nós. Tabacia nos para, tabacia nos mini, tabacia nos, oh Deus, conta disponível para ministrar todo de nós, tata, nos tem, nós tá para aqui não, Senhor, oh Deus, nós tá de acordo, tata, para nós caso completo, para nós yunang, para nós nieto nang, para tu rendo ko tabina nos cas, sinti com cas de sirvo de Deus, mestre, sinti com vida sirviendo Deus, mestre, tata, thank you, Deus, que tava forma nós, thank you, Deus, pe ordo bíblico, kubabuta de nós, thank you, Deus, que nós tá wende, nós tá outro rende na, nós tá rende na, que tá uma parte de reino, nós não tá chaquipono, nós tá de reino celestial, nós vida de vida espiritual completo, thank you, Deus, que tava formando. Thank you, Dios, de Dios Todopoderoso. Thank you, Dios, tú lo cual como papi hacer continúa y asosote. Thank you, Dios, tabo palabra ta sí, anto, amén. Aleluya, tata, thank you, Dios, tata, para fuerza renovada tormenta. Thank you, Dios, para llenura, oh Dios, de conocimiento, oh Dios, sabiduría tormenta. Thank you, Dios, que estaba botando tormento, oh Dios, para nos cristianabo, aleluya. Gloria a Dios. Anche pecado, oh tata, que te comprende, oh Dios, tengo presencia, está glorioso. Thank you, oh Dios, cada uno que compone tormento, oh Dios, no te cuente nada, no te cuente de una Dios. Thank you, oh Dios, tata, na abo, nos te grita, pues, tata, cubo, nos tengo una relación íntimo, anto con nuestro humano, tormenta de oración, pues, una oración, una tormenta que Dios estaba formando, para nos motivaba al pueblo, para nos encorajaba al pueblo, para venir junto a tormenta, y dirigir, guía, oh Dios, tata, y oh Dios, de un acuerdo, maneira babisa para nós estar, maneira porque para nós estar corpo com água também busca, corpo com água também busca sem mancha, sem ploi, oh Deus Santo do Espírito de verdade, tata forma apresentar nos turlanta, oh Deus, para sombra, nos turte impide eterno, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, para preparar-nos, para llenar-nos, para dar-nos sabedoria, para dar-nos conhecimento, para dar-nos experiência, Santo, nos tesouros de último tempo, com o bem, oh Deus, tem verdade, Espírito de verdade, glória a Dios, tato, un ting manerabo, Dios, que estaba preparado, Dios, el camino de aquí, el canal que estaba pio, Dios, para nos por recibir, tormenta, Espíritu de Dios, tennos cas, tormenta, oh Dios, de comunión íntimo, cubo, tormenta, oh Dios, el poder glorioso, diablo, del nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria, danos gracia, tu honor, oh Dios, diablo, bendicionado, tata, santo de mente quitado, oh Dios, que bendicionado a Dios, que toche tapa nos escrita nabo, que toche tapa me mira tur nuestro mana sin que YouTube junto con nos, tur romano espíritu libertad, tan que tato Dios pe porta nan turco bahabri, manera vos que videmos revelación, tur porta nan turco bahabri, nunca más posera, te suena como será, nunca más bahabri, en el nombre de Cristo Jesús, babisanos, cuando de último tiempo,
Nos painan tur meseta limpi. Espíritu libertad. Nos meseta forpel pa nos yuna, nos cerquerina. Nos cas meseta purificar completo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tormenta sin aquí. De un acuerdo, tata. Bendición a cada un que te atende. Bendición a cada un que lanta na kosaw mainta na ruma na bonero. Maintor na lanta tende oración que de dan kas. Kunan kas tambe ta bendición na. Nang junan ta bendición na. Nang trapaw ta bendición na. Nang caminata enter dia ta bendición na. Pasombra. Espíritu Santo que te ser ministrado de mainta aquí. Ta llega, Dios, camina mande no llega. Y na kosaw ko na rubo ko na bonero. No sao, Dios, ten maintor na lanta kunan tende oración. Nanta glorificado, Señor, oh Dios, pastor, thank you, oh Dios, talang idioma mes, thank you, oh Dios, tata, ko tayo puri, limpi, limpiesi, pures, oh Dios, tayo kay tatoka ng, oh Dios, kami naman din nung po yaga, bosi, tayo kay nang, iministra, aleluya, gloria na Dios, aleluya, thank you, panos, tung hempel, panos, yun ang kunos nieto ng, amen, gloria na Dios, aleluya, aleluya. Tu lengua lo confesa, tu día lo dobla y tu lengua lo confesa. O Cristo está, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por poder está tremendo, por poder está glorioso. Aleluya. Bendición a vos. Thank aleluya. Santo robo setería lava santo Dios, sí Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mi Señor, me intercede que oh Dios te dushi, que dushi ta oh Dios para humanan turta de un acuerdo, que dushi ta oh Dios de palabra de ser mencionada en nuestra vida, de nuestra trabajo, tu camino, Señor, oh Dios de nos cas, que dushi ta oh Dios de un acuerdo, poco romanan turco ta turmenta, de un acuerdo en tu conosta, te mente que tu mente tremendo, tu mente, oh Dios, que nos hace nos mes disponible, para tomar parte, oh Dios, de tu parte en nos vida, camina nos mes no por ella, que nos no por mira, trece tu costa na cloud, Dios, para nos portar libre, tata un coso, Dios, con ta pertenece a vos, Dios, sin a nos, oh Dios, varar costa con nos tina nos corazón, tata, pero con ta pertenece de mi presencia, oh Dios, sin a nos contigo que situación, oh Dios, para nos posar canantur, for de boa presencia, para nos casa vira bo caminho de viva, nos vira da boca caminho de viva, nos, oh Dios, nos turnos serem contarante nos, meste miro, oh Dios, tata e cambio, Dios, de cambio, Dios, conosce quispa boreino, conosce quiso, Dios, para viva de boa presencia, tata pese, oh Dios, mostra-nos cotinho purificar, bocas mais e mais, em mente, oh Dios, de glória, aleluia. Sí que vos ministrar, Señor, oh Dios. Sí que vos ministrar según nos está yendo nuestro trabajo de nuestra vida. Sí que vos ministrar, oh Dios, para nos promoción de nuestro trabajo. Para nos, oh Dios, para nos sin éxito y prosperidad de nuestro trabajo, no que nos está así. Para nos obran y nos manan tu, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Tata tabo palabra, tu palabra de nuende. Tabo ministerio, tu ministerio de nuende. Pero gloria a Dios, el poder de vos está tremendo. El poder de vos está glorioso. Tan quitado, oh Dios, por voluntad que continúa, Señor, oh Dios. Kaya kung kami naman din nung puyega. Ora ba santo robo soto, aleluya. Aleluya, oh Dios, tato nos atrese, oh Dios, tu matrimonio nan dilante bo trono. Tan quitado, oh Dios, tu matrimonio nan, Señor, oh Dios, tato de mente aquí. Tu matrimonio, Señor, oh Dios, tato en el nombre de Cristo Jesús. El matrimonio nan que continúa, Señor, oh Dios, que llega de mi voluntad, oh Dios, que cumple mi voluntad, que algo no va a suceder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, date palabra de boca y vira vivo, la palabra de boca algo que continúa, Señor, oh Dios, date por voluntad que continúa, Dios, que aquí ver tu yugo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de gloria. Bendicionado, tata de mente quitado, oh Dios, de gloria. La palabra de boca vira vivo, algo no boca soso de, oh Dios, tata en cada matrimonio que tiene unión, cada matrimonio que tiene algo que te cuadra, cada matrimonio, oh Dios, que tata que te viva de tu presencia, tata pero de mente que tata nos tres, oh Dios, ello Dios de paz, Jehová, oh Dios, Jehová, shalom, en cada matrimonio,
So cada matrimonio, Dios, tu alianza nabo. Pabo palabra, oh Dios, por posicionarte en vida. Pabo palabra, oh Dios, por continuar, Dios, tata, oh Dios, como forma en de hombre, como pastor de casa. Oh Dios de gloria, anche, oh Dios, por matrimonio, oh Dios, ku aba, oh uni, Señor, oh Dios. Porta glorioso. Por seguir cada demo caminda. Oh, tata, danke, oh Dios, nos proclamado, oh Dios, el sangre de Cristo. El sangre de Cristo ronde cada matrimonio, oh Dios, tata, por tu cosa que te continúa, que te debo. Bendicionada cada matrimonio, Dios, con la Cristo tan cabeza. Kalaga Cristo, Dios, guiarán. Kalaga Cristo, Dios, la prioridad de la vida. Fue palabra de Dios, turma inta, la pibo de la vida. Para por talanta, turma inta, oh Dios, ten presencia de vos. Y hace oración, oh Dios, para crecer, oh Dios, oh Dios, alianza con antiguo, oh Dios, cuabo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, de integridad, nuestro bien contra cada un tata, oh Dios, que baila que castina, e mama que yuna, con te vivan en la casma, Señor, oh Dios, pero tata, tres una solución dentro de situaciones, tres una introducción, oh Dios, camino, henda papi, oh Dios, tata, nuestra review, nuestra delante, con cada palabra de ende, oh Dios, nuestra palabra, que te abomeso, oh Dios, con los tres sanación y liberación, en tu situación, oh Dios, en cada un caso, en cada un vida. Cada um yui koshao, oh Deus, cada um yui koshao, oh Deus, capando na casa, baby, bacaia, ó, baby, na casa de outro moe, ó, baby, na casa de outro rombo, tata, com nós, cumprir com nós dever de vida, ó Deus, te laga na yuna, ó Deus, pa louco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, tata, la que oração que tu llegue, não, Senhor, ó Deus, e vou trazer paz, ó Deus, sanação dentro de cada situação, ó Deus, tata, cada um mamo que te ribacaia, ó Deus, que também vou me de parenting, que também vou me de droga, que também vou me de álcool, Senhor, ó Deus, que também vou me de pa louco, tata, ó Deus, nossa ora, nossa três oração aqui na trono, ó Deus, tata, para não buscar, ó Deus, tata, ó Deus, tak verblijf, vai viva, buscar factory, ó Deus, home, vai viva, danger, tata, ó Deus, para não conhecer, ó Deus, para não pôr em salvação de na vida, para não ter, para vir conhecer, mas te cerca, ó Deus, de glória, nós te amamos, danke, ó Deus, cada um, ó Deus, que te ambos, cada um, ó Deus, que te respeita sua mama, cada um, que te respeita sua tata, ó Deus, mas a Bíblia te bisa, é yun, tem que obedecer na mama com a tata, esse é um mandamento papial, ó Deus, um mandamento de Deus, tata, em nome de Cristo Jesus, tem a integridade, ó Deus, nossa pimpapia, a boa palavra de cada vida, cada eu, ó Deus, que também bombita desacordo com a mama, com a tata, que está se costando com o mar de na casa, tata, para não por respeitar a casa, ó Deus, que te casa, te abo, caminho do Espírito Santo, tem que vir, em nome de Cristo Jesus, tata, ter boa paz e boa comunhão tremendo, lá o Espírito Santo, ó Deus, ter esse ordem, ó Deus, tem cada um de casa, tem, tata, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós também, cada um caso que tem ensinamento de pele, um momento de secar, cada um caso que tem altar, ó Deus, Espírito na santidade, com a malo, costa malo, Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, lá a palavra, ó Deus, vem, ó Deus, passa tu altar, né, bom, paga tu rebelde, não, Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, bendicionado, a palavra, ó Deus, cabira vivo, algo novo que ministrado, algo novo que llega, camina, mandi, não llega, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, de glória, sigue por ministrar, ó Deus, sigue lá com a palavra, llega, camino, henum por ella, em nome de Cristo Jesus, bendicionado, tata, de mente, que tata, palavra de Deus, que llega camino da palavra, te continua, camino da Deus, te ministrar, ó Deus, de glória, bendicionado, tata, de mente, que tata, como cuida-nos, yunang, cuida-nos, nieto, cuida-nos, mama, ó Deus, tata, tu caminho que nos chega, ó Deus, nos tum bendição, tem qual caso que nos chega, nos tum bendição, passou, mas esta começa a fé de nossa família, para mim, fé de nosso caso, caminho, nos tem que ministrar, em nome da palavra da prioridade, Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Danke, tata, oh Deus, para tostura, oh Deus, que de acordo. Danke, oh Deus, que estava assim a nós, tata, de estar junto de oração. Porque a oração está poderosa. A oração está de, oh Deus, está bom, está de arma como do nosso Deus, que nós temos que comunicar, oh Deus, com a dor de boa palavra, dor de conhecimento, dor de sabedoria. Tata, siga bom ministrar, turma íntegra de nos pede, oh Deus, tata, para nos pegar, caminho da porque para nós estar, para nos conseguir papia de nos pede, oh Deus, de glória, em nome de Cristo Jesus. Bendicionado está, oh Dios de gloria, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya, oh Dios de gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por ministrar en nos vida. Thank you por tu palabra completo. Thank you, oh Dios, por misericordia. Bendicionado estás, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios. Por tu cosa, oh Dios, te diabo, Señor, oh Dios. Sí, Señor, oh Dios, Tata, bebida de santidad. Tata, sia nós, oh Deus, conosco tem que apartar-nos mesmo, mais e mais fora de tu rende do mundo. Tata, oh Deus, para nós conhecer a santidade, diabo. Tata, invitar-nos, Senhor, oh Deus, Tata, para nós todo dia de uma presença, Senhor, oh Deus, apartar-nos mesmo para nós conhecermos mais de acerca. Passou, Tata, maneira base de com Elia, maneira base com Pablo, maneira base, oh Deus, Tata, apartar-nos mesmo, apartar-nos, Senhor, oh Deus, Tata, para morrer caminho de trás, oh Deus, de cada situação. Para seguir, oh Deus, de na vida, Senhor, oh Deus, Tata, em nome de Cristo Jesus, te mando aqui. Tu me bendicionar. Tu me glorioso, Senhor, oh Deus, para ser a maneira abo no ting. Maneira abo no ting, oh Deus, Tata, da bomesa sim a nós, tita unto. Da bomesa sim a nós, oh Deus, tita de acordo, Senhor, oh Deus, por sua boa palavra. Uma palavra de nuevo, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória. Bendicionado, Tata, oh Deus. Siga vos ministrar, Senhor, oh Deus. Siga vos ministrar, oh Deus, Tata, vos ama. Tata de Deus Todo-Poderoso, oh Deus, de glória, aleluia. Amor que sete nos tem turdia a apresentação. Amor que sete nos tem, oh Deus, de poder, oh Deus, nos que mira mais dibo, nos que conhecemos mais de acerca, oh Deus, de glória. Tata, siga vos ministrar, Senhor, oh Deus, para nos forçar, oh Deus, mais diabo. Por isso, Tata, de Deus que forma nós. Tava forma-nos, Senhor, oh Deus, lo qual com base nos vida, não por assim. Tava, Senhor, oh Deus, Tata, bendicionar, nos está e nos está sentindo, nos bendicionar. Nos sa, oh Deus, tava forma-nos, nos sa, oh Deus, tava ter Deus poderoso, aleluia. Aleluia, sigue, Senhor, oh Deus. Sigue, oh Dios, tormento, oh Dios, más te acerca nos que llega más cerca, diabo, Señor, oh Dios. Nos que, oh Dios, tú cada nos tap con nos tal arriba piedra. Cada nos tap con nos tal, oh Dios, ta camina bo presencia. Cada nos tap con nos tal, ta camina, bo ta ministrar, bo ta manifestar. Oh Dios de gloria. Thank you, Tata. Thank you, Santo, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Oh, Rabba Santo, Robo, Setería, Lava Santo Dios. Oh, sí, Señor, oh Dios. Si nos contigo llega más cerca de vos, Señor, oh Dios. Contigo llega camino de tu gloria, camino de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Cada un día con nos grita. Cada con nos papia. Thank you, oh Dios, vacía nos data para nos aceptar. E nós podemos que estava disciplinando, estava disciplinando. Não ainda não pode disciplinar que está abo. De cantela está sendo a tormenta, cannot. Você bendicionado, Deus. Você bendicionado de mente que cannot. Aleluia. Posicionado mesmo, Deus, aleluia. Tata, thank you, Deus, para de mente que nosso maneira de castro, Deus, de glória, aleluia. Thank you per l'uno di Augustus che promedi di Augustus. Tentando den victoria, ganando den tutti tipi turbulencia, den tutti tipi, oh Dios, de tipo de tu cosa, Señor, oh Dios, tu obstáculo, pero tentando el uno di Augustus, den victoria. Tata, thank you, oh Dios, paneare de casta de mente quitado, oh Dios, de gloria. Junto con nosotros, Señor, oh Dios, de un acuerdo. Camina, tate, sao, Dios, camina, tiempo poder. Camina, sao, Dios, tabo gloria. Camina, sao, tu costa divo del nombre de Cristo Jesús, oh Señor, Dios de gloria. Bendicionane área de castata de mente quitata, camino junto con nosotros, Señor, Dios. Tato, Dios, pertenece de un reino. Tato, junto con nosotros, Dios, junto con ser humano, junto Dios, panabo, pagrita nabo, tu honor y gloria, llamabo, tanque, paturcos. Anto romano, nos tur de un acuerdo ministerio, mito de bendición completo, ta cristiana, Dios, tata, tanque.
Dank je para nostro mangnare de caster. Dank je para tu família de caster de nem meegebo. Dank je tato Dios para su vida su kasari shart, su vida matrimonial. Dank je para su yuna, su nieto ng oh Dios. Dank je para su mama, o pipito di salud. Dank je oh Dios para su trabajo. Dank je oh Dios para su casa. Dank je oh Dios para su voluntad de su vida, ave. Dank je para sabiduría y conocimiento, oh Dios. Dank je oh Dios para conocimiento de hobby más costijabo. Bendicionan aire de casteta, oh Dios, de mente quitata, o palabra kabira vivo, algo nuevo que suceder, o voluntad que te completo de día, chave de subir en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionan aire de casteta, oh Dios, turcos diabo que suceder, e palabra de kabira vivo, o voluntad, oh Dios, que te manifestada en su vida. Tata danke, oh Dios, que turcos diabo de mente quitata, continua, oh Dios, manera boque, oh Dios, e voluntad diabo, espíritu diabo, Dios que ministra, oh Dios, de midenairo, oh Dios, que llega de mente quitata, junto con nosotros, Dios, de un acuerdo, camino de tu palabra, camino de tu voluntad, camino de tu diabo, oh Dios, de gloria de mente quitata, oh Dios, thank you, oh Dios, junto con nosotros delante de tu trono, por misericordia, por compasión, por gracia, tu mente de nuevo, date por palabra, te visto, oh Dios, date que tenés que momento que Cristo Dios lo contesta, tu momento che batte lo abbia per, ma sombra Dios, e tambe ta permanece nel regno, e tambe oh Dios, tato, io, da io di Dios, en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tanto como está ministrando en el momento que sabiduría y conocimiento, Dios, tanto, oh Dios, me portan ante el cuba abre de mi desenaire, de mi naire su vida, tanto, oh Dios, para naire su vida, oh Dios, está bendicionado, tanto, Dios, en su trabajo, oh Dios, para promisión, oh Dios, para desarrollo tan tremendo, tanto, oh Dios, como está encresa, oh Dios, sabiduría y conocimiento en su trabajo, tanto, oh Dios, que encubren papi con en su trabajo, oh Dios, tata, lo recibe bendición, lo recibí palabra de encorajamiento y está, oh Dios, tata tremendo. Danke per comunión que tengo cada un colega en nuestro trabajo. Danke, oh Dios, per paz que te reina arriba subido, Dios, donde que llegó Dios, tato, oh Dios, tavo presencia. Danke, oh Dios, pavo gloria que te cargo, Dios, está bendicionada. Bendicionada, aire de castata, de mente quitada, bo palabra, Dios, que ministra, que un caminda, manden no llega. Bendicionada, de mente quitada, donde que porta, Señor, oh Dios, vos administrador de che, benvido di Richard, que pastor de casa. Danke, oh Dios, paneare de casa, de mente que tu mente tremendo. Un mente, oh Dios, que te prometía, Dios, Jesús, oh Dios, tata, con nuestro bayo, oh Dios, ten victoria. Gloria, gloria, oh Dios, de unidad y de un acuerdo. Danke, oh Dios, kung nahariyon talaga, nada pasa por by tu cosco bimento, oh Dios, di Dios, esta kung nung kutos mantiene po sa mesa, esa, oh Dios, que promesa de Dios de AA, esa, oh Dios, tata ko Dios, tintur, turcos tener de J. Libanang, oh Dios, paministrando en el tiempo apropiado, esa, oh Dios, que tengo perseverar más y más tiempo, oh Dios, pero conocer mire gloria de Dios, danke, tato, oh Dios, patortiche para firme, oh Dios, tormento con nosotros, cada un rumán de Castro, cada un grupo familia de Castro que papi con él, lo está bendicionando, cada un de familia de Castro que papi con él, lo recibe costan nuevo, cada un familia de Castro que papi con él, Dios, lo ser cubrir, que sangre precioso, que sangre de Mesías, gloria a Dios, soy yo, no con su nieto, no tú lo tienes éxito y prosperidad, danke, oh Dios, pe palabra, Dios, que te ser ministrado, Dios, una lo mire cambio, Dios, tremendo, el cambio como yo de Dios, te envidia en aire, danke, oh Dios, tu camino que te ministrado, Dios, tata, rutina, lo dobla, lengan, lo confesa con bon Cristo, ta, bendicionata, oh Dios, por voluntad, de envidia en aire, casta de envidia su casar y chat, na vida matrimonial completo, ta bendicionar su casa completo, ta cubrir que sangre precioso, con la sangre de Mesías, oh Dios, de gloria. Tranquita, oh Dios, te que te ganando de sombra, oh Dios, tu protección también bauti e jala de Todopoderoso. Oh Dios, tata, que esta cae na su banda rex, mil na su banda rex, pero cerca llenado un llega pa sombra está bendicionado, oh Dios, de gloria, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Tata, danke, oh Dios, tata, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, nehaira, bota bendicionado, aleluya. Tata, danke, oh Dios. Danke, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, ave de aire, a Cristo completo aqui. É completo que vai perseverar na aire. Aí não está se ontem, dia 5. Bendicionada, oh Dios, é glória de Deus.
turcos diabo ta completo dengan nombre de Cristo Jesus, Tata, nos tabini, oh Dios. Sigue por perseverar, man, pasomba. Dios, su gloria está tremendo. Su promesa no te trae porta. Jesús está Tempo vida completo de nombre de Cristo Jesus, Tata. Tanque, Tata, oh Dios, pelune que completo. Minha raira de casta, família de casta completo. Quando comunicar com minha raira, tá bendicionado. Pastor, te porta. Eco Mirelli, com Mirelli te porta não essencial. Morela também. Pendisona Morela ta, pendisona Dutch ta, ding hengelo inang. Paso may orasyon ng tour, tatoka ng tambe, paso man ng tambe, tatuma patri fa me de caster. Ding nombre de Cristo Jesus, gloria na Dios, aleluya. Dato de mente que, oh Dios, de gloria, nos también con nuestro man papi pasial. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús, Tato, danke, Dios, panorama, nuestro papi parcial. Danke, Tato, Dios, ko papi parcial, también tonto con nos, Señor, Dios, dengue mente que Tata, Papa voluntad sea continua, Papa voluntad, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, Tata, e palabra de Espíritu Santo, que ya papi de mente que ko papi, binunto con nos, Tata, binunto con su romana, Tata, ben grande, sebo nombre, naboturo, honor y gloria, pasoma, Tata, sab, kutaba ta prioridade subida, papi, compreender, ora bem tormento, oh Deus, o dia está tremendo, bendicionado, oh Deus, e eu não sou neto, não, sou caso completo e família parcial completo, lo recebi toque especial, oh Deus de glória, bendicionado, oh Deus de glória, Tata, thank you, oh Deus, Tata, thank you, oh Deus, Tata, por misericórdia, por compaixão, tormenta de novo, de mira de papi, nos tur conjuntamente de acordo, está escrita na Deus, chama Deus, thank you, por de papi parcial. Kita to Diyos, papapi pasyal, den trachten kami detay, Señor, o Diyos, papalabat ang prioridad. Alguno pa susude, tabi nga mainta kita to Diyos, tangki pa diya, jawi kami nata de siya, tangki o Diyos, ko sa iglesia, su casta riba pieda, tangki o Diyos, pe kombinasyon intimo kating kubo, tangki o Diyos, pe palabra o Diyos, tato ko sa ministra, de su vida, thank you, Dios, está glorioso, papi, tapa, sombra, papi, perseverar, papi, para un tu conoso, Dios, thank you, también, sao, Dios, que el lunes de octubre, lunes de hopi obstáculo, hopi turbulencia, pasó, ministerio, me también es nadie, oración, me inta, hace un año de papi, también tu conoso, gloria, na Dios, que te voy a mantener ministerio, me también es nadie, oración, papi, pasó, no está canal de un camino de victoria, no está mencionada victoria, pasó, no está cana di batur obstáculo panera Bible tabis den buki di Romano 16 versículo 10 ku eta pauti nos pia nos ta pleche bodi nos pia dengan nombre di Cristo Jesus papi payunan ta bendición abot cerca ina boniat nan ta bendición bokas ta bendición Espíritu Dios ta pipa tem bokas romti bokas tata romti bokas papi ta bendición tracto completo un doco boyega nan ta recibe un potente nan ta recibe algo de Dios nan ta recibe bendición, quem culpa cubo, tá recebeu palavra de encorajamento, quem culpa cubo, que baba ouvir Cristo, na há toque profundo de la vida, em nome de Cristo Jesus, papi, aí bote dia tremendo, aí bote dia bendicionado, aí bote dia, oh Deus, Romano, da capítulo Romano 16, versículo 20, aleluia, thank you, profeta Zoraida, para encorajar, oração, thank you, profeta, pastor Cot, em nome de Cristo Jesus, papi, parcial, bendicionado ta, Señor, de mente quitado, Dios tata, papi, representando Cristo Jesús, de familia parcial completo, de envidia su uno, envidia su enemigo, no turcos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, papi, bota bendicionado, la palabra de Dios es un camino, mande nunca llega, en el nombre de Cristo Jesús, recibirlo cual que Dios te papo, papi, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tranquila tu papi, está bendicionado. Gente que aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, vos estás bendicionado, papi, aleluya. Ora basanto, robo, rebesetería, lava santo Dios. Tranqui, Señor, oh Dios, bendicionado, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ora basanto, robo, setería, lava santo. Gloria a Dios. Bendicionado, ta, papi, pastial de dia jave. Boyunang bokas, boser kerinang.
turta bendición, aleluya. Gloria a Dios, Romanang, Taganos 13, nuestro man Carling Torres. Gloria a Dios, Carling, oh Dios, tata de mente kitata. Bendicionado ta Dios de mente que Carling Torres, tata. Oh tata, oh Dios, gira, Dios, Espíritu Santo, unto con nos, tata, dentro casa. Oh tata, tendiendo oración, mirando nos tur, tata, pero lo cual lo que sucede, no sabe, pero tu costa de man, pero está bendicionado. Pasamos nuestro man, eta metata, toma parte de culpa. Bendicionata, Carling Torres, de mente quitata, cabinunto con nos, tata. Pa engrandecebo nombre, nabuturo, no de gloria, oh Dios, para su casa, para su yuna, para su nieto, para su ser querido, turco, taronte, jet. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar Carling Torres, está de mente quitado en tu consumada, que nos grita, tata, thank you, oh Dios, para vivir Carling Torres. Thank you, tato, Dios, para Carling Torres, su yunang, su nieto, oh Dios, su ser querido. Thank you, Dios, por palabra de boca está mirando pipo de su vida. Thank you, Dios, por obstáculo en turcos cotaronte chepa sombra. No está vaya siendo un día 5. Anto Dios, el enemigo no está contento que sea. Con nos perseverar, con nos llega a leve. Ahora que Dios está purificación, pureza, santidad en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tata Carling también de victoria en tu conos. En el nombre de Cristo Jesús, cada opresión, cada cosco bien libre, esta cana de victoria para sombra. Nos batalla, nos tacar, nos arma para nos brinca de nos batalla con un carnal, pero de armadura de Dios, armadura espiritual, esfuerzo, oh Dios, tata, esfuerzo espiritual, es palabra que está vivo de nos, tata, y camino de libertad con nuestra cana, Carling Torres, está bendicionado, de mente quitado, oh Dios, la Carling, recibí palabra de Dios, recibió Dios, tata, sabiduría, conocimiento, perfección de tu cosa, Dios de gloria, su ser querido está bendicionado, su yuna está bendicionado, su nieto está bendicionado, su casa está bendicionado, todo lo cual que está bendicionado, quien culpable con el Carling, lo recibí toque tan especial para su Carling sa, Señor, oh Dios, tata, en el nombre de Cristo Jesús, no está de un acuerdo, y que mantiéndolo entero, culpa está sentir, tata, no está pidiendo un acuerdo, jala Carling, un tu conoce delante de vos trono de poder, vos trono de gracia, vos trono, Dios, de amor incondicional, vos trono de dominio propio, vos trono, Dios, de santidad, en nombre de Cristo Jesús, vos trono de Yeshua Mashiach completo, Jesucristo completo, tata, ministrado en vida de Carling de mente que la poder glorioso ministrado en su vida, la algo nuevo soso de oh Dios, cada un cosco forma obstáculo, la que llama Dios tan que pasó en victoria, en tazos o Cristo botón tu cune, nos torton tu cune de un acuerdo, bendicionado ta Carling de mente que palabra de Dios que está ministrando, ordenos de vida, hay un camino, manden por ahí, transformar tu cosa en comunión con Dios, ahora que está íntimo, papi con Dios, pues Dios será tu puerta acaba, con no puedo abrir más. Aleluya. Ante lo cual no abre Dios no posera. Quédate en presencia de Dios. Que te llama Dios tanque. Que te gritan a Dios pasoma. Dios que tende vos tem. Dios que tende vos lágrimas. Y tende nang y riba nang pa llegue momento apropiado. Para ministrar en dembo vida. Aleluya. Gloria a Dios. Rapa arriba nang Carling. Rapa arriba nang paso. Cristo te candela que tascender dem bocas. Queda bubuta palo riba de pequena senden to bira magrande no lagi demp ni paga. Paso maior riba tenha buco situação, anto situação tem cuya me revelação. É situação de palavra de Deus que como conhecer, tabuta Deus revelado em situação. Agora não está tendo tua situação, tua obstáculo de momento que tem em nome de Cristo Jesus, não ser condenado. A botar livre, de embocaste a palavra de Deus. Tua cos, purificação completo, limpeza completo. Plama exeta de embocaste. Bisa tata awe. Turtia nos turta em situação, pero não está cana de vitória. Nanto postrova nós. Num pensamento, nada. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluya. Aleluya. Pota bendición na, Carling. Tiene duro na, Señor. Tiene duro na, Señor. Dios te cubo, oración te cubo, tormenta. Aleluya. Gloria a Dios. Recibir lo cual que Dios tiene para tormenta nuestro más estima. Gloria a Dios. La palabra de Dios está fuerte. ¿Tiene Carling? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, tata bendicionario, manqueo Dios. Bendicionario Dios en cada situación, cada cosa que vincu, piriba de tata, no le sentir eso, le sentir su humano, tanto con el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Pa sombra bota bendicionar, Carlín. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene duro en Cristo. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Dios, por palabra. Thank you, Dios, ta pureza. Thank you, Dios, tu costa divo. En el nombre de Cristo Jesús. Oraba santo robo sete. Aleluya. Tata tabo poder. Tabo palabra. No nada de gente, Señor, oh Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Oraba santo robo setería lava. Debe sentería lava soto robo soto. Tiene duro na Dios, Carlin. Dios timabu. Aleluya. Ta nostro man stimata ta thank you, Dios. Thank you, tato Dios. Aleluya. Bendicionado ta, Señor. Bendicionado ta, Señor, oh Dios. Sí, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, Tata Santo, thank you, Señor. Thank you, oh Dios, por el momento que, Señor, oh Dios, bota bendicionar, Señor. Bota bendicionar, oh Dios, Tata, de mente que, Tata, para nosotros por recibir gloria, para nosotros por recibir potencial, oh Dios, de mente que, oh Dios, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, bote Dios que crece en nos, bote Dios que forma nos, Señor, oh Dios, bote Dios, Tata, oh Dios, Contiriba vos, Señor, oh Dios. Sigue vos a nos, Señor, oh Dios. Sigue vos a nos para nós de boca minda, tata, em nome de Cristo Jesus. Tabo palavra da palavra de nuende. Em nome de Cristo Jesus, oh Dios, te glória, aleluia. Thank you, tata. Thank you, tata, oh Dios. Ora ba santo robo sete. Aleluya. Oh mi Señor. Thank you, tata. Ora baba sete rebesia taraba sonto robo sete. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, bendicionanos esta tormenta. Tormenta de presencia de Dios. Tormenta glorioso. Tormenta de un acuerdo. E oración tem poder. E poder, oh Dios, poder arriba. E poder divino. Thank you por intervención divino, tata. Thank you, oh Dios, por coscuta sota diabo. Thank you por palabra y por misericordia. Thank you, oh Dios, de voluntad, diabo. Thank you, oh Dios, por costa tremara, santo robo sete. Aleluya. Oh Dios de gloria, aleluya. Danos sabiduría y fuerza, Señor, oh Dios. Para cada momento, oh Dios, que nos bimbo delante, oh Dios, nos está glorioso. Nos tem poder, oh Dios, tata, tem mente aqui, a mente que é poder, oh Deus, tem inimigo, lo guardo que bravo e tur com direção, com noção, com ser querendo, cuiega. Nang caminho me seta libre, nang caminho Dios me seta glorioso, para nos está presentarnos mes, tormenta delante de un acuerdo, oh tata, oh Dios, preparar nang caminho, preparar nang éxito, preparar nang prosperidad, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Aleluya, oh Dios de gloria, dan quitata, bota grande, dan que, oh Dios, bota poderoso, dan quitata, oh Dios, bota glorioso, dan quitata, oh Dios, turcos, cotasos del diablo, nada de ende, Señor, oh Dios, aleluya, gloria a Dios, oh Señor, hágate un día tremendo, hágate un día que Dios te muestra nos con esta idea, oh Dios, de luna de ojos, que nos está paipe, pasombe la comisamenta, o pi situación de internet, pero não sabe, Deus, nos está perseverar e está de fé, com nos de vitória, aleluia, aleluia, glória a Deus, tata, thank you, Deus, tata, thank you, para sombra, Yeshua, a Mashiach 13, é disciplina, é obediência, turma inta, tem nos vida,
para nos popini do na Dios, tu honor e glória, turma inta, de acordo, para nos estar juntos de acordo, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que Deus para nos, que Deus tanto conosco, que importa contra nós, humano. Não rende não importa contra nós, pastor, é Messias tanto conosco. Espírito de Deus tanto conosco temes. Oh, tata, thank you, Dios. Tata, thank you, Dios, como la ka nos yun ang nos nieto nang inosel ka rin ng tursinti et toque special. Tinang caminata diariamente. Dengar luna Augustus ko nang dadrin daki, ko foi Yahweh, Senhor, oh Dios. Nang receber toque pa ng kane luna ki completo bendición na. Pa nos poting força, nos como nang grande nang, nos como nang ouders nang, nos como mama, nos como tato, oh Dios, tinha força, oh Dios. Tinha força, oh Dios, como dado na nós, oh Dios, de turma inta, de estar de bom acordo. Pa bo palavra po ser ministrador de nos de nang vida, oh Dios, de glória, aleluia. Thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, Tata. Oh, por palabra, Señor, oh Dios, Tata. Thank you, oh Dios, como tú nos fuerza y sabiduría, oh Dios, que nos persigue. Sigue, oh Dios, Tata, manera te visto, oh Dios, Tata, pa sombra. Ta arriba, bo, nos ta arriba, bo, nabo. Nos ta alza, nos van, oh Dios, Tata. Nos ta alza, nos alma, turme inta, Señor, nabo, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios. Tenha-me ainda na tur, Senhor, oh Deus, nós também com seto, com hambod, maneira pinaco, tem seto, ora, to período de hora, chega, oh Deus, tata, sina, nós também tem sétima palavra, Senhor, oh Deus. Tata, thank you, oh Deus, boa intervenção divina, turmenta de nossa vida. Thank you, Tata, oh Deus, turmenta, oh Deus, nós está extendendo, nos mangnang nabo, Senhor, oh Deus, para algo tremendo, tur dia de novo de nossa vida, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Bendiciona. Bendiciona, oh Dios, ta, bo palabras que vi, bo palabras que vi, oh Dios, bo escritura ng tur menciona, oh Dios, bo escritura ng kabira, Biblia de nos vida, tata bakadumbia con nos papia, ondo con nos ciego, Dios, os menciona, oh Dios, os papia, tur lo cual con nos papia, tur palabra que sale fue nos boca, e meditación de nos corazón, e palabra fue nos boca, oh Dios, tur te guarda, con lo cual, lagutas que vi, nada de nos mes, pasoma, nos mes está muerto, nos mes está muerto, entre lo cual, puta viva de nos está vivo, bota viva de nós mesmos, nós mesmos, bota completo de nós. Aleluia. Glória a Deus. Bendicionanos ta, Romana. Que bendicionar meinta kita, Romana. Que bendicionar a palavra de Deus ta turmeinta, Senhor, oh Deus. Taba forma nós, taba guia nós. Taba autoridade niende, taba poder niende. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Thank you, Senhor, aleluia. Thank you, Senhor, oh Deus, que tá bom, Deus, assim a nós, tita tormenta, tabagia nos tormenta, bendicionata Reina Petroci, bendicionata Rutmila Medani, de luna que é luna de Augustus aqui, bendicionabo ta Reina Petroci, de luna que bocas completo, bendicionabo ta Rutmila Medani, de luna de Augustus aqui completo, bendicionabo ta Mirna Brown, de luna de Augustus aqui completo. Bendicionado ta na área de Castre, luna de Abibocas, luna de Augustus que completo. Bendicionado ta Mirelli de Castre, Abibocas, de luna que completo. Bendicionado ta Reina, bendicionado ta Randolph Sancho, Abibocas completo de luna de Augustus aqui. Bendicionado ta Kenneth Mackay, de luna de Augustus que completo, Abibocas Carinantur. Bendicionado ta Magali Miguel de luna que completo. Abi bocas botra outro caminho que boiega. Bendicionado ta Soraida, profeta Soraida de casa que abre nos matrimônios costa bendicionar. Bendicionado ta papi parcial de mente que tremendo. Abi bocas luna que completo. Abiboyunan bocas completo a Jesus que está tremendo, bendicionar. Bendicionar, botar, oh Dios, Desiree Catalina, de dia já o luna que completo. Aleluia. Bocas, Mirelli de Castro, bocas, e você queria botar bom. Turcosta bendicionada em luna de Jesus aqui. Oh, tata, tanki tata, Richard, abo ko na também tá bendicionado sa matrimônio de vida mais forte.
Senay Dalgelia, aboy bokas completo, ta bendicionado de dia Yahweh. Luna que Dios que está completo, bendicionado. Carling Torres, aboy bokas completo. El luna de Dios que está bendicionado. Enchigay, abo también completo. Aboy boser querido, san cas completo na Groningen está bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios. Tan quitado Dios. Tan quitado Dios por nos turcuta bendicionar el luna de Dios aquí. Tan kibo palabra Dios con los ministra. En vida de cada uno. Kuliya un camino Dios tabo ta ministra. Kuliya un camino Dios tabo ta papia. Kuliya un camino Dios tabo palabra ta bebo. En el nombre de Cristo Jesús, el luna de Dios aquí, oh Dios. Nos tabay gloria pa gloria. Nos casta bendicionar, nos vida de bendicionar, pinta de nos tur. Sigue por nos fuerza, Señor, oh Dios. Sigue por nos fuerza, oh Dios, de tormenta nos está unto. Linchi mercera, botambe. Bocas, por vida completo, de abo como ser querido. El único justo es que está bendicionar. Completo. Gloria de Dios lo ministra y manifestar de mi vida. De mi de ser querido, de mi alianza na Dios. Para Dios, tenedoro. Bota bendicionar linche mercera. El único que completo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionar a família Jansen está completo. Bendicionar a família Winston está completo. El uno de Augustus que tan quitado. Bendicionar a família de Caster completo. A família Agilia completo. A família Brown, oh Dios, está completo. A família Van Arnold completo está bendicionar el uno de Augustus que. El uno de Augustus que nos está en un camino glorioso. Nos está con un carenda grande, pero tate familia parcial también está bendicionada completo. Oh Dios de gloria, familia Sánchez está bendicionada completo. Familia Macay está bendicionada completo. Familia Pers está bendicionada completo. Familia Miguel, gloria a Dios, tata. Posicionamos este en tu día aquí, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, estaba ministrado, Dios. Todo lo cual caso de rebeldía ya, oh Dios, está tremendo. Todo lo cual caso de oh Dios, está abo, Señor, oh Dios, pero Tata, nos para para tiempo presencia. Bendición, oh Dios, nos cada un calle que nos trabajo. Nos cada un que tengo by doctor. Nos cada un, oh Dios, underweg by trabajo. Oh palabra, oh Dios, también está tremendo, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, aleluya. Oh, sí, Señor, Abba Santo Robosete. Y Araba Santo Robosoto Robi Alaba Santo Dios. Sete y Alaba Santo Dios, el poder tan grande y tan poderoso. Tata, sigue por ministrar, tur días ni que nos pida. Tur día de nuevo, Dios, camino, Dios, mandando un llega, nos cita llega. Asombro, Dios, tabe botón tu conos. Botón tu conos, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendicionanos, turta. Oh, Tata, thank you, oh Dios, aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Santo Robo Sete. Aleluya. Yes. Ora ba Santo Robo Sete Ria Laba Santo. Thank you, Señor. Ora ba Santo Robo Sete. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, promoción de Espíritu Santo, aquí. Thank you, oh Dios, Tata, y comunicación íntimo, Señor. Papia, oh Dios. Sige po, Papia, oh Dios, tenos meditación nabo.
Sige po, Papi, oh Dios, tinge palabra, oh Dios, Tata, kubaris ko nos recibi, oh Dios. Kung nos recibi no momento que de nos vida, Señor, oh Dios. Sige po ministra, Señor, oh Dios, pasombra nos que tende bostean mas cla. Tatas nos orena mas carpi, Señor, oh Dios. As nos orena mas carpi, Señor, oh Dios, para nos tende palabra, kutaba, Papi, Señor, oh Dios. Tu na nos discernimento espiritual, oh Dios, para nos patende bostean y considerai tabo tapapia, Señor, oh Dios, Tata, nos que tende más de abo, Tata, nos que tende más de abo, papia, más y más de nos vida, Señor, oh Dios, Tata, camino nos ta kahit corto, oh Dios, llenanos más y más, aleluya, oh Dios, aleluya, Señor, oh Dios, aleluya, llénanos más y más, Señor, oh Dios, llénanos más y más, Señor, oh Dios, de nos vida, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Alaba santo robo sete. Y alaba santo robo santo robia baba sete. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oraba santo robo sete. Aleluya. Oh Dios. Un mainta tremendo. Umainta, Senhor, ó Deus, tata kutaba ta ministra. Umainta kuta tingopikos, pero tata lakanosa, kunosta de victoria. Para nos comprende, ó Deus, kuta victorioso nos ta. Tata bendicionaba ta, ó Deus, emainta, ó Deus, kutata, kutaba si turcos. Hindi por sin nada, Senhor, ó Deus, tata, ó Deus. Ora santo robo soto robo sete. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Recibí. Sinta por recibir y tende. Sinta por recibir tende Dios. Tende Dios. Dios que bisabo algo. Dios que bisabo algo. Así borea atento. Dios que bisabo algo en el momento que. Así momento disponível. Ta resta y tende de Dios. Tende de Dios. Espíritu de Dios ta caminda botawar aquí. Laga Dios recibí. Laga Dios recibí. Laga Dios recibí. Laga Dios sinyabu recibí, oh Dios. Laga Dios sinyabu recibí no momento que recibí lo cual que Dios que bisabo. Laga recibí lo cual que Dios que bisabo. Recibí lo cual que Dios que bisabo. Tende de Dios te mente aquí. Tende de Dios te mente que Dios está papiando. Dios está papiando. Recibí. Recibí de Dios. Aleluya. Recibí de Dios. Aleluya. Por relação com o íntimo com o Espírito Santo de Deus que papi ko bawarki. Assim momento disponível. Bisa Deus danki, bisa Deus danki. Bisa Deus danki, oh Deus, danki. Tulo cual lang ko baki bisami. Danki, Senhor, oh Deus. Makomprende ko tabo, Senhor, oh Deus. Aleluya. Aleluya, oh Deus. Aleluya. Oh, Tata Santo, aleluya. Tata, danke per weekend con nostro dente qui, Signore, oh Dios. Danke per weekend con nostro dente qui, Signore, oh Dios. Veggiave tardi e sapat con nostro dente con te sabra con te divo. Danke, oh Dios, per weekend con nostro dente qui, onde con nos bai, con nos bai, nos iglesia, con nostro bai, Signore, oh Dios. Data, oh Dios, e danke per palabra con lobotin, pa cada un di nostro umano, Signore. Danke per palabra profetico, cada un color se bi papiade ng vida. Data pa cada revelação com a lawaya, já domingo of the sabro com anta Bible class. Oh Dios, di gloria, sige bo ministra, oh Dios, laka kami na iyaga ng weekend, ki oh Dios, nalo mira bo gloria ng vida. Laka pa nato pananta un encorajamento, onde ko na iyaga nato encorajamento ng presensya so, onde ko na iyaga, oh Dios, ko nalo miro, Dios, ko sa kinanta silbido, Dios, den Espíritu verdad nanta. Con la vida lo ta puro, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, que te va a ministrar de mente aquí. Thank you, oh Dios, que te va a palabra, oh Dios, para, oh Dios, así nos para, oh Dios, para nos yuna, nos nieto, nantur por recibir costan de abo, para recibir, oh Dios, se bendición, oh Dios, aleluya. Bendicionado, tata. Bendicionamos, Señor, oh Dios, de mente que nos cada uno, oh Dios. Tata, síanos, oh Dios, para nos adoración, a nos ministerio está completo, Señor, oh Dios.
Tata, pondo con los ciegos, Dios, nos atiende a vos, papi, Señor, oh Dios. Tata, nos no queda sin nada, nada más, cuta de nos míos, tú lo cual nos queda citativo, Señor, oh Dios. Oh, Señor, oh Tata, danke, Señor. Danke para Jesús de momento aquí. Aleluya. Danke, Jesús, oh Dios, de momento aquí, oh Dios. Danke, Tata, oh Dios, Tata, nos casta ñen, oh Dios. Nos casta ñen de bondad, oh aquí. Oh, Tata, nos casta ñen, oh Dios, nos cuerpo, oh Dios, está completamente guiado de abo. Danke, oh Dios, para fuerza ng renovar tu día. Oh Espíritu Santo, que posicionadamente aquí, Señor, oh Dios, por lo cual en turco está sociedad de abo, Señor, no de gente, Señor, oh Dios, pero ta voluntad, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, te diabo, Señor, oh Dios, nada de gente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, síganos de mente que para recibir de abo. Recibimos fuerza más y más, recibimos voluntad más y más, y gloria más y más, Señor, oh Dios, aleluya. En el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, seguimos papi nos pida, seguimos ministrar de nos pida, oh Dios, de día ya, oh Dios, tu costa entregado, tu costa de momento, tu costa, oh Dios, de momento. Gloria a Dios, aleluya. Anche, oh Dios, como permitimos, sí, oh Dios, de mente que junto de tu presencia, Señor, oh Dios, y tu voluntad en niente, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, aleluya. Aleluya, sí, Señor, oh Dios. Seguimos ministrar, Señor, oh Dios, la palabra de boca de vivo, tormenta. Tata de momento que, Señor, oh Dios, nos coração está abrir. Seguimos papi ministrar, oh Dios, camina gente por assinada, tá? Vos sopa assinada, camina a bota llega, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, te gloria, aleluya. Aleluya, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, el día ya ahorita está un día tremendo. Thank you, oh Dios, el día ya ahorita está un día bendicionado. Thank you, oh Dios, la palabra de boca llega de vida, oh Dios, y nos cada uno. Y nos persevera en tu presencia. Y nos persevera, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, para recibir más cosas, diablo. Para nos recibir bendición, diablo, oh Dios, de gloria. Bendicionado, Señor. Bendicionado, Tata de mente aquí. Glorioso, oh Dios, nos cada un que llega a nuestro trabajo. Yen de Espíritu Santo. Nos cada un que está vayendo nuestro trabajo, oh Dios, su ángel ta protejanos, nos casta proteja. Sangre kasi derramare be kosay ng porta ng ke bentana ng o tato ko nos recibido voluntad turmenta. Tata we can't o Dios tata. Laga pa nos kadong tambe o Dios tata ko acostuma ka bukutura región de menta. Tambe polanta menta de mo voluntad, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Gloria a Dios, Tata Santo. Bendicionado, oh Dios, de gloria de mente aquí. Nos por recibir más y más, diablo, Señor. Oh, Tata, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Me acuerdo de tremendo. Tata, tabo poder de niente, tabo gloria de niente. Pero lo cual la turco va a comisar en nos vida, Señor, oh Dios, está tremendo. E paz e tranquilidade de Jehová, shalom de mente aqui. E shalom diabo de mente que tá, ó Deus, que tá glorioso. Tá, seguimos ministrar. Seguimos ministrar, ó Deus, para nos pegar cabinda a boque para nos tá. Para nos pegar, ó Deus, temos vontade. Para nos pegar, ó Deus, e grita na ó Deus, e nos sa, ó Deus. Para sombra, tá, de Deus Todo-Poderoso. Aleluya. Aleluya. Aleluya, oh Dios, seguimos papi, oh Dios, Señor. Toca cada un, Señor, oh Dios, y quita, oh Dios, tu maleza, tu preocupación, tu cos lava. Lávanos con culpa, cubo sangre, oh Dios, tipo culpa, Señor, oh Dios. Tata, si es sangre, manera román, papi, también es sangre. Es sangre que se derrama, fue ser de Calvario, oh Dios.
Lávanos puro y limpio, Señor, oh Dios, Tata. Limpio, oh Dios, es sangre que nos podemos ribaje. Es sangre, oh Dios, que bien purificarnos vida. Es sangre, oh Dios, que limpia nos cas completo. Es sangre, oh Dios, que palabra, oh Dios, te amo, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, Tata. Es sangre, oh Dios, Tata, de nos vida, oh Dios, con nada no puede acercarnos, pues es sangre de protección. Es sangre, oh Dios, Tata, danke, oh Dios, es sangre de Cristo Jesús. Oh, gloria en tu nombre, Señor, oh Dios. Es sangre, oh Dios, que se derrama en el Calvario. Es sangre, oh Dios, que limpia nos cas completo. Es sangre que limpia vida y nos una, nos nieto nan completo. Es sangre, oh Dios, que cana, con nos cana, oh Dios, donde con nos llega. Es sangre que nos misiona, es sangre, nada, un poco queda. Turcos tinco baje, pasó, es sangre que tribo tu sangre, tu sangre de Mesías. Es sangre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Thank you, Dios, para sanación que toma lugar. Thank you, Dios, para el momento que sanación que está tomando lugar en vida de cada uno. Thank you, Dios, para sanación que toma lugar en cada hospital. Thank you, Dios, para sanación que toma lugar, Señor, oh Dios, en cada un bayar de reis, en cada un play reis, en cada un lugar, oh Dios, cada un ser querido y nuestro, miremos su cama. En el nombre de Cristo Jesús, nos te proclama sangre, de sanación para tomar lugar, oh Dios, de gloria, de aleluya. Thank you, Dios, por esa nación completo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Thank you, Dios, Tata de mente que Tata bendicionaba, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, Tata en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios de gloria. Thank you, Tata, oh Dios, nuestro hermano Iris ormande mente que Tata. Thank you, Dios, donde que está, oh Dios, Tata, por palabra llega en su vida, en su casa, Señor, oh Dios, Tata. Thank you por oración, oh Dios, y thank you, oh Dios, por todo lo cual de abo, de vida de Iris, abo, oh Dios, y a Jesús aquí le tiene bendicionar, su nieto, su ser querido, lo tiene bendicionar, por su a Jesús que un luna tremendo, un luna, oh Dios, que Iris también tú conoces, tenemos presencia, en el momento que, oh Dios, tú tienes su toque especial, como Espíritu Santo, oh Dios, lo tanto con él en Angawoki. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Oraba santo robosete. Han quitado, oh Dios. Oh Dios de gloria, danke, Señor. Han quitado el día que, oh Dios, nos te entregué completo, nabo. Nos cada un como boyuco tariba portada de mente aquí. Han quitado, oh Dios, ko abota nos dilante cabo. Thank you, oh Dios, tu carga ba tu manang cabo. Thank you, oh Dios, que nos está libre en el lunes aquí. Oh Jesús, el día llave completo. Nos está libre, nos dio está libre. Nos nietos no está libre. Nos ser querido no está libre. Tu palabra, oh Dios, que ser ministradamente aquí. Nos castan todo. Para purificar y proteger. Tata, oh Dios, de gloria, luna aquí. Turcos de agua de nos vida. Nos bien para recibir, nos está recibir. Tati, nos está fuerte, oh Dios, vacía nos. Yo para dentro de nos está más fuerte que sunco también para afuera. Y nos está cana de gloria y está glorioso. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Han quitado, oh Dios, tu palabra, oh Dios, que ser ministrada. Y es aquí que ser mencionado, oh Dios. Oh, Tata, bendicionado, oh Dios. Aleluya. Tu preocupación, abay. Tu worry, abay. Tu verdriet, abay. Tu cos contadibo, abay, Dios. Oh, Tata, lo cual nang kaketa tadibo so, Señor, oh Dios. Bo Jehová Shalom, bo paz, bo misericordia, bo compasión, tu cos di abo, aqueda, oh Dios, de nos cas, de nos vida. Tata, pa nos lusta que descender y resplandecer. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios de gloria. Bendicionado ta. Aleluya. Aleluya. Oh, Raba Santo Robo Seteria Baba. Aleluya. Oh, ministra, y sigue ministra, oh Dios. Nos cada un, Señor, oh Dios, ministerio me te bendicionar. Ministerio me te bendicionar, deseanos cada un de mente aquí.
Oh Dios, un día bendicional. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Abo palabra, Señor, oh Dios, bendicionado ta. Aleluya, Carlín, welcome. Gloria a Dios. Carlín Torres, bendicionado ta. Aleluya. Por fin. Aleluya, Carlín, tama bingun tu kono, si ba portada. Gloria a Dios. Victoria Padrienta Denche. Padrienta den Victoria, Carlín. Padrienta den el luna de Cristo junto con nos de Victoria. Aleluya. Carlín, bendicionado ta. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, danke, Señor, oh Dios. Danke, Tata. Sí, Señor. Oh, Rabba Santa, Rabba Santa. Sí, Señor, oh Dios de gloria. Sí, Señor. Oh, Rabba Santo Robo 7. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermana Antura, siniki nos trabalha no nosso programa. Na fim de nosso programa. Aleluia. Glória a Deus. Nós chegamos na fim de nosso programa. Dengue dia já, meu irmão Antura. Aleluia. Glória a Deus. O poder de Deus está tremendo. Thank you, Deus, que kaling nosso irmão estima. A bing de vitória. Tata que lá é dor braco. Kaya oh Dios, hendong po yudo ko na data. Dios me está ayuda. Orasyong me está ayuda. Bendición na. Oh, Randolph, nuestro man Carling, oh Dios de gloria. Carling, bendicionado, Randolph Sánchez, Bosacaba. Nos está tratando un weekend tremendo, un weekend glorioso. Oh, Rabababa, Seteria, Laba Santa, Siniki, nos posera nuestro weekend. Bendicional, aleluya, está santo, thank you, oh Dios. Thank you por todo lo cual no cobase, Señor, oh Dios. Thank you por tabo poder, por tabo gloria, por tu costa de abo. Dati weekend ko nos ta drente ki, oh Dios, papalabot ta prioridad, papalabot ta turcos. Nos cada Senhor, oh Deus, tem sabat bendicional. Sabat de nosso Deus, santo que Deus, sua palavra ta prioridade. Dati já domingo que nós temos o Bible caso, junto com nós, todos humanos, Senhor, oh Deus. Laga nos coração ta abriu, oh Deus, com cada palavra, que ser mencionada em nos vida, nos receber. Nos romano, oh Deus, cada palavra profética, que ser papiana da vida, não receber, em nome de Cristo Jesus. Deus de glória, aleluia. Thank you, Señor. Thank you, Dios, tabo palabra. Thank you, Dios, tabo poder. Thank you, Dios, tu costa diabo, Señor, oh Dios, de gloria, bendicionado, oh Dios. Esse man novo, Dios, tato que nos trabalha dentro aqui. Tem a luna com Dios que começa a awe. El luna, Dios, Cristo, Dios, nos trabalha gloria para gloria. Oh, tata, thank you, Dios. Cuídanos. Cuídanos, Señor, oh Dios, nos cada de weekend aquí. Nos cada oh Dios, tata, ta bendición, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendición a nos torta de mente que mi hermana antura, aleluya. Gloria a Dios, el poder de Dios, de ajustes que, cantela, oh Dios, ajustes que, a comisar, pero nossa Pai de victoria. Bendición a cada oración que ser elevada, tata, que ser intercedor de Cristo Jesús, nos Salvador, oh Dios, tata, a interceder nos oraciones que llegan, tata, ten poder, ten gloria, delante del trono con nos turta, oh Dios, que recibió, oh Dios, yes, Shabbat Shalom, aleluya, gloria a Dios, oh tata, sí. E angelan de Dios abay nos delante, nos está canando de sombra, protejado de hala de Todo-Poderoso, cobrir completo que sangre, para sombra de Bible tabiso, Dios, nada não pode chegar cerca nós,
cada ó Deus, tá espírito malo na escuridade da noite, tá que dá leu foi nós, espírito destruição de merdia, tá que dá leu foi nós, para sombra consolador, ela manda bem viva de nós, para nós tenha autoridade, para cana, riba, colebra, com escorpião, maneira da pista do book Romano, no capítulo 16, versículo 20, por nós lo plecha e cana, riba, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Oh Tata, oh Dios, bendicionanos turta, oh Dios, nuestro manantor. Aleluya. Oh Dios, un weekend bendicionado, mano. Amén. Nos llega na fin de nosso programa. Tapa tremendo. Anto miro manantor. Tenedoro. Laga já sabe um dia paz e gozo de Deus. Amém. Quando nós turbini, chaluna, tremendo mainta, mitei setor. Chalunga ta setor. Amém. Setor mitei mainta tremendo rumana. Para nós de um acordo, para nos unam el 1 de agosto aqui, correbon com a cor comisa. Deus nos mesa mira com a comisa e uitzending e internet comisa sem coisas. Que mende e não tá wascuwen de Deus para nos mesterta opistra canto puro, anto fiel. Pa el lunes que é ministério de mente de oração tá se ano. Anto corabono kono sa batalha, pero ahora nos estamos con nuestra bem chalón aquí, más fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. No está bien más fuerte. No está bien que poder tata. No está bien que Dios, Dios está con nosotros. ¿Qué importa nos? No está bien fuerte y duro. Aleluya. Gloria a Dios. Oraba santo robo sete. Aleluia. Nós estamos mar espírito de mídia. Espírito de mídia que tu buscamos destrobe a palavra de Deus. E é que caminha de cuia que em nome de Cristo Jesus nós estamos maré. Na terra quero ser marado em cielo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, ter um dia bendicionado. Amém. Deus si Mama Gali. Deus bendicionado. Carling. Botambe Poppy, nós todos bendicionados. Naira, botambe, oh Deus, Mirelli, Mirna Brown, glória a Deus. Oh Deus, maraduro para sombra inimigo. Nós mar espírito de meio. Pachalune que nos pintur, setor manang. Tur, nos tabing setor. Amém, amém, glória a Deus. Weekend bendicionado. Aleluya, un weekend bendicionado, aleluya, candela de Dios a tremendo, no nos está ascendiendo primero que nos va, o sea, más que nos va, aleluya, gloria a Dios, bendicionado está, yes, peja luna, chetori mente humana, cuida culpa,